Nagimbagan. 1. Nagsaya aten dagiti tattao ti Dios ag naadda na ornos kan sangsang kamaysa. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan at may tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Extra pakaragsakan ti Dios adagiti anak na kasangsang kamaysada nga agtitinulong para iti pagkasapulan. Ay, para iti agkasapulan akabsat da may sapay. Punasan tayo. Punasan nila ito. Na makita tigil ko itong namagmag na. Hindi naman ito sakit. Nyeta YouTube, Facebook. YouTube. At damay man ang di magnakas din. Nagsasakit. Grabe, manindua pa si Sulod. Pakaragsakan ti Dios dagiti anak na katsangsang kamaysada nga agtitinulong para iti agkasapulan akabsat da. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, at naitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Nakakabil nga sound effects dito yan. Sino nga ta? Awan ba? Awan Baka met? ni Jupit. Awan nakakabil ni. Ay, naikabit. Aw, mga jati biskwit. Ka kan computer recording technician, Dante Martinez. Itagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Na-record na ito ti January 22, 2022. Kita man tumandi ka doon na ijay. Ah? Kita man di ka doon na ijay. Apa ya? Manubati na i-record. No pa ka no, naikabil ko GT sound effects. 2022 ka, January nga na-record na ito eh. Inya Ah? 23 an. January. Di pala last year 2022. na. Nagito yung Lord Jikwan. Well, hindi last year pa lang. Di pala last year gayang. Yan ang angkal. Ay, nga tayo. Gamahan na. Isabay mo itong Ay, dalawa. Sabay ko man. Ano Ay, gata uday, lang? uday, Paparabi ka. Mm. Ay, ita. 32-21. When, ayos na tayo. Guray garot ka sa katakti ko na lato eh. Di idita, uray, balin dato yan nga ina. Ay, ina ni Maduna ka ni Maduna. Ang daman yun na rin. Selma. At yung church ka? Inikat ko. Sabay ko man. Nakababaan mo kanyan. Dapat lang. Uray, ko na lang.
Taday to yun ko, Duto. Taday Ami. Best friend ni ko. Apay ngayon tanood ko, ti hyperacidic usip itong mga sakit dito ko. Kuna mo dinners nga karon pamikat dito iti hyperacidity. Ingkan Apay ngayon nga omeprazole ti inreseta dakong ay pantoprazole ket pang hyperacidic diay. Mas daw ata in check damat ti isip ko. Jay piners nang igdag. Ingkan kidi ag Sarah Jim. Ang subli ako man ang tanong kakat na ultrasound na. Sungot. Sakit na. Patag Ay pa mga ka. mga kasta ti hyperacidic apay nga pantoprazole ti inreseta dakin yung din pakikam gina. Ano pang hyper di? Ah, Pang Baka hyperacidic di. matutog mo ako na. Apay nga igdag. Nuturtog ako pay rason. Ang nga apay kastoy kabayag na nga hindi bala domingo. Ang dami di kasi ag galit alis. Punta di ka man. Adda man ang lumabas nagpapas di. Okay. Mga kasta Sabay mo di ang tema kikatawa ka na. Sakit. ang nga kasta ti hyperacidic. So nga ko nga apay nga pantoprazole ti inreseta dakong ka. Tumaro man dapat dito. Apay na panandagi jay agina. Baka napandanagan. Haan aganti. Aganti. Tagamin ko pula amundakan. 32:21 dalan. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 19. Ni kaanuman di kay agibales, gagayam ko. Bayan nyo ati Diyos ti agibales. Tanailanad iti nasantuan a surat, syakto ti agibales. Syakto ti mangsupapak, kuna ti apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Sa din kag danuman lang sa pinagngina 46 may sa. Uy, nalalakarin ka. Tipan pa niya. Madonna! Chot ako ba si Ma'am Dayomi? Ha? Si Ma'am Dayomi. Sikat ni Ma'am Dayomi. Siyak ni Kuatita, siyak ni Nyanagang Kun. Ay, anya aklitan. Dungis ni. Sika ni Selma. Ni nanang niya. Selma! Ay, Literi day ko'y animat na kasta. Ma'am Dayomi. Hyperacidic. Hello, Ma'am Naomi. Madu na idita amadu taluda. Wala pa ako dyan. pura ibak lang day kan po. No, anda po'y pre na po. At least hanggang kunti. Naanos? Nagibakla. Ay na, bes. Api, akay kaya po. Di mo umayin. Hindi na mo abalay. Walang lang. Ah, takas tatan tama stress niya. Sa gina tilas. Basta itang lakas ko. Yan lagi na may Suda pa ikin. Wala man kasta. Feel good. Suda mo tiyagda. Ang daya na kapinak na pa. Ay. Babae na yan. Nya. Awan da pa'y, Glenn, nag-announcing ka na lang. Ha? Awan da pa'y matalangan mo, urahin kayo. Yan, Ano? yan. Ano aga na? Ganon sa kapailangan kan. So, pwede mo na. Basta tayo Ito, walangan niya. Nya na tanubal? Ay, may salangan. May salang dito, ada isang sabot dito. Anong sakay Noble? Ay, sige. Bueno, sige. Noble 118. Ay, siya, ito nga. Ang mga tayo. Buya kayo, eh. Taga ano kayo nga, hindi bugyas? Ito, ito. Ay, iba doy kayo. Kan kana ida? Kano? Number Noble 118. Tinapalabas, nagbaligi da jinggoy, ken dagiti kakadwada iti plano da awagas, tapno makamagda ni Elisa. Naragsakmat ni Jinky, idi nangagna ka ni Jinggoy. Dagayan?
Ang tamang man ang tamang. From laptop to nung tamang. Ako ngay. Naragsak mo ni Jinky. Gaputan ng ngagda ni Jinggoy ti kanal buong ti paltog. Nasa ni Martin a pinaltugan na ni Elisa. Sana intinag iti naunag adiraas. Naglayon da nga rod iti may sa abar. Tapno ited ni Jinky titang danda. Ken tapno ag celebrar da. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Extra. Extra. Lumtuad nga ta, ti palimed da Jinky, may papan, ken ni Elisa. Gagayem, di uliwanan adenggan, ti tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Nubela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Sika, tiragsak ko. May sapay? 119. Pangdunis ang tita. Novel 119. Tinapalabas, Pimanaw da Elisa ije Paradise ket nagpatulong kini Mr. Sheng iti pagnagdanda. Tinulungan nga rod da ito ni Mr. Sheng. Ay, madi. Tinulungan nga ron ida. Ay, sabi kayo ito ko rin. Si Mano. Tinulungan nga ron da ito eh. Ba nga? Tinulungan nga rod da ito ni Mr. Sheng. Ket inawat namanan nga agtrabaho iti restaurant na. Impakamunites kanita takanor tinapasama ken ni Elisa. Ket kayat na nga agdarumda. Ngem na ko na ni Elisa asan da kuman nga aggunay. Taison ti makaammo. Iti sa bali abangir, dinamag ni Tess ken ni Jinky. No sa dino ti ayan ni Elisa. Ngem na sao ni Jinky adinan gamdan ti agdamag pay. May papan iti dayta abanag. Tamangan no pakairamramanan na. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Damdaman ton di ekstronan baka ko. Standard. Good afternoon, Mama Lovely Rose. Aunitan. Daan dumateng. Yung gait ni. Naman church siya. Ay, no. Yan, so, agkapi tayo pa Pag-urayan, tani, nalamin eh. Di balik kadagi jay ko at uray awan ti kape. Sandapi man nga malamin. Yan, so, pag-urayan. Agsala pa ni Ma'am Lovely Rose. Wan, sige Send ta. Basta kayo dito Hong Kong, amin.
Si kaming kaali. Manjajam tapusin dati. Lang gamin ni ko. Hindi man ang amili. Aw. Wait. Ay, sige. Thank you. Cold here. Kuna ni Ma'am Lovely Rose. Hindi makialam-alam pa niyan, sir. Oo. Pwede makialam-alam ano kanya pa ni Ma'am Lovely Rose. Ang sakit. Ayo, nyamat da ito eh. Kasi ba ti ka na nga masaktan ti puso na ang sakit ti puso? Di ba iso di kwak nga cardio? Ay, Iso din niya. Nagasam man di. Asjay. Itin nga klase. Bakit din nata nakisan, manuti pang bedtime ko 2. Pang breakfast 3. Dinner 2 pang before 30 minutes before may isa. Nagbalin nga 9. 9. over late. Aray ko. Ha? Ay dalanin. Oh, Mm-mm. ay unta di manubigat maiplay. Dialan. Si pakara man. Ay, anya din anong san? Dalan pay. Dalan. Ay, dalan. Ay, dalan. Amado. Ay, Amado. Naradaw ka. Magtanga. Madula, madula. Medyo hindi na basi. Ay, game mo, intake siya alay. Ay, ito na. Nagkat dito Talay kaya. ka. Kamu ang nakit puso. Sorry, Apo. Ang hakit garod. Nagadunto mo, Ma'am kwarta niyan Shirley. dito. Kaya pang-rero. Kanayan ni Handa ka na magkakit. bilang. Magdilang anghel ka. Magdilang anghel ka. Pati agak ko. Papa, Mama, kaya't ko kumamot ti madaan iti kabsat. Tapno ada kumamot kadkadwak. Siga talaga iha. Sana boleh. Oh, gaya. Papa, Mama, kaya't ko kumamot ti madaan iti kabsat. Tapno ada kumamot kadkadwak. Anya. Siga talaga iha. Sana bale, tadumat nagiti kakasinsin kan gagayim mo. Wan matket di ngam dumalatan o damot kabsat ko. Iha, pasensya kan. Kaya't mi matimadan iti anak. Awada talaga. Talaga asikalaang timparabor tinamarswa kada kami kan ni papam. Ha? Gusto ni mama iha. Iso maawatam ko ma. Sana bale, tay patak. Nyamat, patak. Ipatag. May balbalik kasi. Ay. Ha? Gusto ni mama iha. Iso maawatam ko ma. Sana bale, tay patpatag da ka unay iha. Wan, Papa, Mama, katagyaman ako unay. Ami. May kan, Ami. 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 Ay, naman to, hindi magsasaw.
Best, mas dawak man. Apay akay kayat mo ti umay dito'y nanumo a balay mi. Apay, sa anak ka di welcome dito'y, bes. Nauma kayo ka din kanya. Ay, saan mo best? Mas dawak lang amin. Gaputa kay kayat mo dito'y kubo-kubo nga babala. Kubo-kubo a balay mi. Kubo-kubo. Ay, saan mo best? Mas dawak lang amin. Gaputa kay kayat mo dito'y kubo-kubo a balay mi. Ipinto ta nakapimpintas di balayo. Kasanumat ngamin. Boring ija mansion. As in, boring na boring. Anya? One bes. Kasanumat ngamin. Si siyak lang ti anak da mamakan papa. Isong awan kadkadwak ija mansion no kas di nga awan klase tayo. At dapat dagiti katulong iyo. Dumalat ta bes. Iso adakkel ti panagyaman ko. Gaputada kayo akanayon amang pasangbay kanyak ditoy. Dakkel mo ti panagyaman mi kada kayo. Gaputa ka na yun na kami at tulungan. Kan amom. Bilay ba kada kayo? Gaput humble kayo unay. Uray at mabalin niyo iti biyag. Saan kayo napanakal? Kan sika. Kinay kayat mo ti general. General. Agin roll. Sahit ko na po sa mga lovely. Basta mo ka rin. Sika, sahit mo pa. Napanakal. Kan sika. Kay kayat mo ti agin roll iti pampubliko at pagadalan. Imbis akabalan nyo ti agbayad iti pabreb. Bread. Private school yan. Kabalan nyo na private. Kay kayat mo ti agin roll iti pampubliko at pagadalan. Kat kabalan nyo mat no private ti pagadalan. Gaputa day ta ti rumbang. Ora da mabalin tayo iti biyag. Nasa isaya at late dyan napakumbaba. Tapno at ado ti mangipatag kada tayo. Gusto ka launay. Kat sapay kuma. Tadikan to agbalbaliw. Maduna abando idita. Ay, iyo. Mama, papa. Mama, papa, mabalin ka di atulungan dak iti plan-planok nga aramidan. Anya dayta, iha. Pangay awan aramidak tunggal awan klasek. Kaya't ko kumamat nga ada pa kabisiak. No sa anak unay ama boring. Kat, anya ti kayat mo pagbisian, iha. Kaya't ko mga urnongan dagiti batang kalya ditoy. Tunggal Sabado kan Domingo. Surwak ida ti kanta pa nagdayaw kan Apo Diyos. Kastamot tan dagiti sasauna. Sigurado ka kadi, amayat dayta a planom, iha. Padasak ka papa. Uray, Mayat da. Sigurado ka kadi, ang Ay, mayat. lukoy mo ida. Una. nagdayaw kan Apo Diyos. Kastamot tan dagiti sasauna. Sigurado ka kadi, amalukoy mo dagi jay, iha. Padasak papa. Uray may isang oras laang. Kat inton malpas, ikakiday ti kananda. Either snacks, wenno lunch, no sanda mauma. Mayat nga agpaiso dayta na panunot mo, iha. Wen mama, gaputa kayat ko ti makatulong. Nga uray babaan laang iti dayta nga ramidak. Ang amangan mo't no marigatan ka. Saan mat siguro mama? Gaputa damat ti best friend ko akatulungak. Doon kami to amang ipatong paliti plano. Ngam siyak ti makaamoy ti amin ang magastos. Kaputa, amuyo mo ti kasasaad da iti biyag. Okay, iha. Awan pari ko titi dayta. Suportaran ka. Gaputa pagsayaatan mo, ti padateo a tao, ti kayat mo nga ramidan. Bleed. Ragsakan na. Maragsakan naklaunay. Gaputa na singpet ti anak ta, idita. Wen nga rod, amado. Saan nakas kadagiti daduma dita nga agmay-maysa nga anak.
Nagbalin nga spoiled brat ako nada. Wen nga rod. Ang depende nga minday ta, iti panangisuro, ti ana, iti. Ay, toy. Amo naman tilimitasyon na. Sakit nga min di bukod ko. Nagbalin nga spoiled brat ako nada. Wen nga rod. Ang depende da itan, iti panangisuro, iti anak. Huwag madkit di. Tauray ipapaay ta amin nakasapulan na. Amo naman tilimitasyon na. Sapay ko makarod, tasan nga agbalbalo ti anak ta. Aginggat maragpat na ti arapaap na. Wen, amado. Kanayon ta apalagipan, adi na unay pang namnamaan ti kinabak ng tayo. Tapno saan nga balin anatangig, ti kakaisuna nga anak ta. Ag-agas ka mat amam lovely, jay kasla di agas ko. Pang ikati apgas da jay. Ay, makapaliday mo ti kastoy, bes. Awan mo kandag iti ube nga sursuruan ta. Ay, un nga rod best. Anya nga rod ngay. Awan mabalin ta. Ay, ininod damot na nagpukaw. Napnapanandangatan. May susiguro jay bagbagada idi. Dagiti daduma, ipano dagiti dadakkel da. Dagiti mo't daduma, mapanda makitangdan iti kabakalanda nga ramidan. Ay, kasta nga ta? Maawatak mo't ket di Gapo ta ibirbirok ta mo't ti pagsapulan da para iti pagbiyagan da. Masyanak namin kadakwada. Nasapa da unay nga agtrab-trabaho. Ay, un nga rod. Ngaman yang nga rod ngay. Kat padami laida iti panagbiag. Masapul nga aganos kami nga agtrabaho. Tapno adda malamot mi. Nga makunak anagasgas kayo, bes. Gabutada ti kabukbukudan nyo at talon asuksukayan nyo. Sana kas kalakwada at tila pakitang tangdanan da. Tapno adala ang paggatang da iti kananda. Madu na edita amadu. Transition. Bridge 6. Papa, mama, amuyo ka di. May sa foundation tinakaipanak para iti internship mi. Oh, kasta ka di, iha. Uwan, mama. Nasayat, no foundation, tinara na. Aman nga talaga. Naradaam. Oh, kasta ka di, iha. Uwan, mama. Nasayat, no foundation, tinara na Apag iso. Dagita matikayat mga organisasyon. Toy. Kakakat. Nalate kami. Malpas dapat na iti 15 minutes. Garo. Di bali ta eksakto nga pa. Nasayat, Ada kaya pa pizza. Apag iso. Dagita matikayat mo nga organisasyon. Uwan nga ron, papa. Sigurado ang ma-enjoy ko ti internship ko. Say-sayatem nga rod, iha. Tapno mayat ti grado. Uwan, mama. Nasayat data tapno da maitulong mo kadakwada. Kat no malpas mo ti internship mo ijay. At da pakalaglagi pandakan ka. Dinbel. Denver. Layo Maduna. agbi. Ay, agbo-blink di udyo na. GR Dinber. Ano? Agbo-blink ano di udyo pare. Agbi-blink. Denver. Maduna. Bridge 7. Ay, dua nga bridge. Sikat, angkal. Sorry. Ladaw. Agresign ka dito. Basta inaladawak mat lang, tanagapok di City Hall. Ay. Yung nagtaksiyak kita babangay ko. Naganda yung masang atak. Sibin. Ay, duwa nga min Sibin, sorry. Sibin nga to. Di nga tongkol. Sapay ko mata, anusam dagiti kakadwa tayo dito Madonna. Uwan, sir. Again, enjoy ya kiter aramidik dito eh. Yeah. Unang, ay, kababay ba yun? Tap, tap.
Sir Nakgayam. Ito na nagawin. Aba. Sa pela ko matamaan husam dagiti kakadwa tayo dito Madonna. Uwan, sir. Again enjoy kitar aramidak ditoy. Iso adidak pakadanagan. Wanangam, ay, kababayin pa yan kan ka. Gaputag lablabas dagiti daduma. Maawatan kayo, sir. Sorry for the word, sir. Kasta siguro talaga dagiti ada disability da. The behavior da narigat apakibagayan no daduma. Husto timbagam, Madonna. Kat pagyamanak unay, taman nakaawat ka. Awan anyaman na, sir. Kat agyaman akmat iti opportunity nga interview kanyak tapno makapag-OJT ak ditoy. Kasapulan mila unay titulong mo. Dilaeng, tatalaga akurang ti usar mi ditoy. Naimbag mata kinayat mo ditoy, kat adamit ka no mabalin nyo iti biyag. Naimbag, takayat mo ti makipulapol, kadya-kadya kas kada kami. Sino nagsurat ba dito? Tatalaga akurang ti usar mi ditoy. Naimbag mata kinayat mo ditoy, kat adamit ka no mabalin nyo iti biyag. Naimbag, takayat mo ti makipulapol kada kami. Awan nagdumaan tayo, sir. At papada tayo at tao. Iso nga awan nga rod ti rason, tapno jak makipulapol kada kayo. Amado. 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 Ano daman yung sapat yung makan? Ayun. Papa, mabalin ka diti dumawat manan iti favor. Oh, hanya dayta a favor, iha. Diyan ngamin foundation na pagin internak. Ang kurang dalauna iti kagawaan. Iso ang medyo marigatan da. Hanya ti kurang ijay nga mo makasapulan dalaunay. Kasabulan dati computers kan printers, papa. May sa amin di laptop nga usaran da. Kati problema, awan pa'y printer da. Day talaga yam. Kapuna, magtid tayo. Tulong tayo kada kwada, iha. Kan okay ka di amang tad tayo iti pondo, tapno patarimaan dati opisina da. Kas makitak ngamin kat, masapol ang matarimaan, gaputa madadadaan dagiti diding da. Kasimot gayam, dagiti miyembro na dayta nga asosasyon, iha. Wan papa, kaasi da talaga. Kat panagkunak, kasapulan da unay titulong tayo. Okay, kasi ti kanayon ko nga ipaghaidi. Sinadadak at tumulong. Kat jak tarigaga. Madi, tagisayangan. Nya, nangihayangan ang mamamut ni Mara. Kasi ti kanayon ko nga ipaghaidi. Sinadadak at tumulong. Kat jak tagisayangan ti mabusbus tayo a kwarta. Nulakid di pagsayaatan ti pada tayo at tao. Denver. Takon to sa. Sobran sa launa yan da ito, Madonna. Apay ka di, Sir Denver? Umanay kumanti pa ng patarimaan nyo iti opisina mi. Kaya't da kaminton ti makamo nga agiremedyo iti paggatang mi iti computer set mi. Basit labanag dayta, sir. Pakaragsakan mi asa nga pamilya dayta. Iso nga awan pagdanagan nyo. Jack matagsarday nga agyaman kada kayo, Madonna. Kaya't pasensyam kumandag iti kakadwak Gapot akaslawan anyaman na kadakwada ti amin. Kasta talaga, sir. Saan nga agpapada ti tao? Adadagi jay maapresyar dati aramid ti pada da tao. Ngam di dalag padpadlaw. Adamot dagiti daduma, akaslawan anyaman na kadakwada. Ay, awan nga rod. Kasla na labasan dagiti kakadwak dito Sana bale, sir. Timon pa kariribukan dayta. Kan may sa, awan anyaman na kada kami. Tinakpatag.
Napatag. Takbak ka mo. Nakatulong kami. Kat kanayon ko nga ibagamado na. Dakalan na ito'y abanag. Diyak mo na kasi nung makasubad kami kada kayo. Maysa, awan anyaman na kada kami. Tinapatag, nakatulong kami. Uray babaan lang iti dayta na aramidan mi. Kat kas iti kanayon ko nga ibaga. Dakalan abanag da ito'y. Kat diyak mo na kasano ang makapagsubad kami kada kayo. Di yun panunutan dayta, sir. Gaputa ibingbinglay mi laang dagiti pendisyon nga impaay ti apo kada kami asa nga pamilya. Ami Ami. maduna. Ami maduna. Talaga nakan-anos kayo, best. Agas man. Aduman gayam tinaitulong UJ Foundation ang naka-assignam. Ay, makitak mat ngamin akasapulan da unay titulong. Iso pinadas ko nga imbaga ka ni Papa. Dinakmat pinaay. Naanos nga min da papakan mamam, best. Kaslasan kayo nga rod abak nang. Napakumbaba kayo launay. Awan nagdumaan tibak ng kanakurapay, bes. May samot lang ti pagturungan tayo, numatay tayo. Pagsubli tayo iti tapok. Sa bagay. Kumusta mat nga di kumpanya naka-assignam? Nasaya at lata, best. Ngam, ay, at dalata paka-estresa. Kasta talaga, bes. Anus lang ako nada. Ay, wala, best. Talaga nga, arigan, Gili-gili. Kunada. ay, wala, best. Talaga nga agan anusak. Gaputa kayat ko ang makalpas mat iti panagadal ko. Selma, Oh, you're pulling me. Hello, aging basit. Hindi. Salbag ka, Madonna. Agin sisingpat kalagayam. Ha? Ma'am Selma? Anya ka diti basol ko kada kayo. Apay nga agong ungat kayo. Tinungkana ka no. Di ka naging didaan mo. Wan, gusto diyan. Gusto lang. Itong pa na nga daros ko. Gusto lang di dyan. Kaya nga. Gusto. Diti basol ko kada kayo. Apay nga agong ungat kayo. Di ka nagididi. Sobrang ka nagdididi. Diti basol ko kada kayo. Apay nga agong ungat kayo. Di ka naging didaan mo pa ni. Amok nga amom ti basol mo. Pangaasi yo, ma'am. Talawagan nyo ko matibagbagayo. Talaga ajak maawatan no apay akasta kayo. Di mo amo taramidam. Hoy, Madonna. Adaywam ti asawak. Gaputa adda talong anak mi. No adna man dakas karbangam. Laday to Adaywam ti asawak. Gaputa adda talong anak mi. Ket no addaman ti adda karbangan na kankwana. Da kami laang nga agina. Anya? O, anya. Amumon no anya ti basol mo, ha? Madonna? Ma'am Selma, pangaasi yo ko matadiyo ikan iti sabali akay papanan ti kinasingad mi ka ni Sir Denver. Nasingad kami lang iti tunggal maysa. Naanos ngamin amang isursuro iti aramidak ditoy. Iso nalagang tirik na kankwana. Di ka nagrason pa'y. Ha? Hoy, Madonna. No di mo kayat nga idarong ka. Adaywam ti asawak. Ngam no talaga di mo kayat nga adaywan. Sige, din na kayo nga rod. Basta ipay mo amin ang masapsapol dagiti anak ko. Pangaasi yo, Ma'am Selma. Danggan nyo kumamati palawag ko. Saan apod no dagita nga ibagbagayo?
Madu. Edita? Amado di Edita. Papa, mama, diyak kaya ti kastoy. Amon mo ti amo kabasol ko. Nga maapay nga ipagpabasol na kanyak ti may saba, nagadyak mo ti naramid. Uwan nga ro, iha. Ano sa nabali? Tinapatag ket saan apod no dayta. Ngam di nagsardangan ni Ma'am Selma. Diyak kaya ti kastoy. Agpagpabasol na, papa. Oh, Iha, ikararagan tayo ida. Sapay ko mata makapagpanunot ana imbag ni Ma'am mo a Selma. Hari ng kagubangan. Iha, ikararagan tayo ida. Sapay ko mata malawlawagan ti panunot ni Ma'am Selma. Kat di napatuluyan ti ibagpagana. Apay akas, Jada. Iti amin a kinasayaat nga inararamid ko kadakwada. Kastoy kat din ti aramidan da kanyak. Saan ka di ama panunot ni Ma'am Selma dayta? awan ti mabalin tayo, iha. Nakalipat siguro. Iso na aramin na ti kasta. Saan mo't kit di may sa ti aldaw? Adan to kanito abal sa ida. Ah, Saan, iha? Di ka agpanunot iti kasta. Madiday ta. Ken di ka madanagan. Tulungan da ka. Awan mo't ti pamaneknek da iti ipapabasol da kan ka. Mama. gusto timbagan mo, mami, ha. Di ka gibalas. Baya, masilawan ti Diyos. Diyos. Oy, Siyempre, na hindi tatangkad na naat. Apay nga pampabasol. Kanya. wala ka na bay anda. Unay nga paslang ang Inayon ko na tulungan tawan mo ti... Tanong talak di bay am garod. Wala silang Sino ko na mga italak mulatan. Awan na, steady lata dyan nga. Kastela tal. Awan. Ag-action. Ayan. Baya, masilawan ni Apo Diyos. Ti puso na no nangis. Gusto timbagan mo, mami, ha. Di ka gibalas. Baya, masilawan ti Diyos. Ti puso ken kaunggan na. Tapno makaamiris. Doon na, ani. Ay, unay mo dayta na napasamak ken ka, best. Wan nga rod, bes. Diyak amo na apay akas, Jada. Nasing patak mo't kadakwada. Ngam apay nga ta. Ay, jak amo, best. Siguro, sa bali ti panangawat na iti kinasingedyo ken ni Sir Denver. Wano, inaramid na dayjay. Tapno pagkwartaan na ka. Ha? Ay, kan may sa amuda nga adda mabalin nyo. Iso nga inaramid na dayta. Ngambidot dayjay nga inaramid na. No nagdawat la ko maititulong kada kayo, sigurado, pagganti amam. Kumaa, ngam sabali mo tinaramid na. Ay, kano pampanunutan. Sika nga anak ti Baknang. Agayat kit di iti adda diferensyana. Ay, no way. Di kagsawi ti kasta. Gaputa uray kas Jada. Pada tayo lata ida a tao. Ha? Kastapay lang ti bagam, best. Itilaksit ti naramid daken ka? Sana bali, bes. Tinapatag. Awan dakas nga aramid ko. Amado, Edita. Do edita. Dito. Ay, hanyan da ito. Yan napasamak iti kakaisuna nga anak ta. Wen nga rod. Panubok
ken kwa na day namin sapan. Saan la, ti? Sulat niya. Napasama kiti kakaiso na nga anak ka. Wen nga rod. Panugo. Ay, panugo. Tama kiti kakaiso na nga anak ka. Wen nga rod. Panubok ken kwa na day toy. Saan la ti anak ta tinasubok? Agraman ta ta. Wen, amado. Panubok siguro dahitoy. No kasano ngag... Ay, madi. No kaano ngagpatinggati kinasa. Panubok siguro dahitoy. No kaano ngagpatinggati kinasaya at tayo asa nga pamilya. Amado. Gamuray no kasta. Agnanayon kumalata ti kinasaya at ti panagpuspuso tayo. Tumulong tayo lata. Mangtad tayo lata iti gatad tayo supay nga aramatan dagiti ubing. Nga uray kasjay ti inaramid da iti anak ta. Wen. Ibaga tayo langan at tulong tayo ti maitid dagatad. Sa nabali ti kwarta, tamasukatan to. Madonna Selma. Johara channel. Thank you for watching again. Harang, idol ko na naman. Ma'am Selma, awato nyo dahi ti agatad. Sapay ko mataaramatan nyo itinasaya at abanag. Madonna. Si Pupuso nga itad mi dahi ta akwarta. Ngam ulitak, usaran nyo kumapara iti pagsayaatan nyo. Ha? Ngam ulitak manan, ma'am. Awan dakas nga aramid mi ka ni Sir Denver. Dahi ta kumati kanayon nyo alaglagipan. Kasano ang maipanaknak mo dayta? Amo ti Diyos nga awan aramid mi. Katsapay ko matamamati kayo kanyak. Katsapay ko matababaan dahi ti agatad. Nakarkaro ang mapasaya at yu ti biyagyo. Ma'am Selma. Murmurs. Busy street. Ami. Adda may nga ami. Bes, kore ka. Diyan nakapwesto ijay overpass nga kanta. Kasla ni Ma'am Selma. Ha? Uy, unngag pa iso, best. Iso da jay. Mabit lang tasit gak ha. Apo, Pangaasimman balasang ko. Mangtad ka itilimos. Nag-transition ti 5 years. Bimakitakon. Unuhaan no unay. Nagkangkanta ka no. Palpalin mo salat. Palpalimos latan. Pangaasimman balasang ko. Ay, Kastilatan. Uncle Tapman kanya. Ay, ngapang ko napansin. Palpalimos. Palpalimos, Uy, palpalimos niya. Diyan nga na ko, Andy. Bagam na, oray sinyas, di pa nagka. Pangaasimman balasang ko. Bes, kore ka. Diyan nakapwesto, ijay overpass nga palpalama. Kasla ni Ma'am Selma. Ha? Uy, unngag pa iso, best. Iso da jay. Mabit lang tasit gak ah. Apo, Pangaasimman balasang ko. Mangtad ka itilimos yo. Oray pasitla. Ma'am Selma. Apay nga da kayo dito nagpalpalama. Apay, insardan nyo ka din ti trabaho yo. Madonna. Wan, ma'am. Apay nga da kayo dito eh. Nabayagan ang nagsarati pagtrab-trabahuan mi. Iso ang napilitan kami nga agpwesto dito eh. Barang addamasyan kada kami. Apay kasto tinagbanagan nyo. Diyo ka di inaramat ti gatad nga intad ko kada kayo para iti pagbiyagan nyo.
Madam Madonna. Makunak ada ito'y ti supapak ti saan na nasaya at nga aramid mi. Ti saan mi nga amo ti mangbigbig iti kinasaya at ipadami a tao. Sayang, ma'am. Kunaklakit din no inaramat yo dahi a kwarta iti nasaya at awagas. Ngam saan mo't gayam? Sayang at talaga. Pakawanan na ko mga Madam Madonna. Mabainakan ka kadagiti inararamid ko iti kalabas. Kat ala, nawaya ka mang balas kanyak ita. Saan, ma'am? Saan kayo abalsan? Gaputa saan apagayatan tinamarso at ipanagibales. Ngam, may salaang ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Pasaya atin nyo ko matibiyagyo. Kat di yo kuman ulitan ti panangiruruman nyo iti padayo at tao. Para laeng iti bukod yo apagimbagan. Yo! Announcer! Thank you, Ma'am Joharas Chan. Di yun, in-announcing mo. Ay, nobulan? Ay, baby. Di ka agibales? Sorry. Apay nagapgapan nyo nga agikit. Tagamin nagadukor tayo. Di ka agibales, gapo ta saan amayan nurot dayta iti pagayatan tinamarswa. No adaman ng pasakit kad kang pakawanam ida, katulungam ida ang makaamiris. Makaamiris. No adaman ng pasakit kad kang pakawanam ida, katulungam ida ang makaamiris, iti saan anasayaat nga aramid da. Veno papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kastamat ka. Jingo Jinky. Bar under. Tapos Sita Elisa Nixon. Bargayan. Malmalpas di din di yan. Tapno supay. Tuloy na ang Sikatiragsak ko. Yes, Manuay mo masisilam ni ta YouTube mo. awan pa karon. Na-strike karon. Na-strike ba tagay agrog-rogi pa lang.
Kanta-kanta tayo so upload mo. Mawang kailang pizza na. Ada kulay ng red. YouTube. YouTube. Ay, Papitsa ka ngamin ah. ay, daitan. Ay, madi. 10 pesos nga karga na daitan nga. Halo-halo. Apa yung managi 10 pesos nga karga ti nya be? Ice cream. 1 galon. Buhay. Ang paraw. Di halo-halo ini nagsakit ti araw buog. Sa gagay sa nga, di cone ngay nga, di Papundok, babasit, di small. Papunok di jikas ko. Uy na. Kas iti imbaga kada kayo. Adapay bonus yo. Iso at talaga anawadwad, ti awatin nyo ang kwarta. Kan laglagi pa nyo titulagan tayo. Naskan nga awan ti makaammo iti inaramit yo. Da kayo nga upat, ilimad yo ti amin. Ariglado, boss. Nasaya at launay. Ayos. O sige, idulin mo day ka sobre, ang naglaon ni di kwarta, chinggoy. Kat pagbibingayan yun to. One boss. Oo, Martin, agorder kan, iti inuman tayo. Siyak, ti makamo iti bayad. What boss? Ilibre kayo. Agragsak tayo. Gapo ta nagbaligyak. Awanan ti aga-agaw a babae. Sige, sige. Nag-order ako ni Tiarak. Boss. Itay pa yung imbaga nga agorder ka, Martin. Arak kan pulutan. Agorder kayo iti anyaman akayat tyo akanan. Siyak, ti makamo. Ayos. Naluman ang muni. May ang himit mana. Ano nga Elisa? yung umbe? Elisa. Ano nga yung umbe? Nalit ko hit. Ni, apay ngay. Tanga trabiin ngam awan pay lang ni Elisa. Saan pa'y ang makontak ti cellphone na? Apay nga ta. At nagtuktok. Ay, inakitaan. Ang mga ano ni Elisa daytan. Elisa? Sita, Apay akas na tilangam. Oh, ato'y tigatas. Uminom ka pa'y. Tapno mapudutan ti rusok mo. agyamanak, Sita. Elisa, kanya ti orasan. Tanga trabiin. Ngam itakala sumangpat. Kan, apay akas na tilangam. Nabambanog ka ah. Kan takawas mo. Apay anapisang tagayadan ti paldam. Sita, Sige, madamdaman to nga isalaysay mo. Agi na nakapay. Inom ang tagatas mo. Inak mang isagaan na iti kanam. Kas nagayam tinapasamak. Naimbaglakit din tasanda ka din ang ran Elisa. Naimbaglakit din. Tagdapay lang na italimang akonsensya iti puso ni Martin. Kat saan nakapinatay. Naimbaglakit din dawan ka sa napasamak kan kay di panagnam anagawid. Elisa, una yung tinapasamak kan ka. nag-asatak pay lang.
Kasaan ang anatay, Sita. Kaday judging kay kriminal. Sita. Kaya't ko nga ilimad tapay lang daytoy. Awan pang ibagbaga ang makasabali. Uwan, Elisa. Agtalinaad anatayag. Maawatam ka di, Sita. Uwan, Elisa. Pumanaw kami dito'y kada Vilma. Umadayo kami ipailaang. Ha? Riingam ni Muklo inton parbangon. Taiso ti mangi-drive itilugan ti paradise. Ay, apay nga page 3. Page 3 mo dato yun. Ay, awan ti page 2. Ito na sa daan. Sapat naman hala. Kabali mo tuloy na. Kunak. Sapi angkan. Taiso ti mangi-drive itilugan ti paradise. Sige. Ngam, sa dinong ay ti papanan niyo. Kumamangak ka ni Mr. Sheng. Amo ka matulungan na. Sige. Kasta nga rin ti aramidam. Ngam, naskan asumurutak. Tapno amok no sa dino ti papanan niyo. Oliver, please. Pasensya kan, Mr. Sheng. Ngam awan sa bali apag naadan mo. Matulungan na ka di. Sige, Elisa. Agnaat kayo di masa palay ko. Ilaklakok na jay, nga mawan pa'y kimatang. Agyamanag, Mr. Sheng. Awan palekot. Anya mapay. Anya napasamakan ka. Saan kami ang nagkikinaawatan iti pagnanaadan mi, Mr. Sheng? Iso akasapulan api manaw kami. Amangan nga no adada ka sa mapasamak kada kami. No agtalinaad kami iti sigod a pagnanaadan mi. Jay ka de palatais. Saan, Mr. Sheng? No di kat iti nagabangan mi abalay. Sige, tulungan ka, Elisa. Awan palekot. Nagsublin ni Moklo iti paradise. Wen, Sita. Binilin tamot kit di anaimbag ni Moklo. At di nasasawan iti sa bali, adito iti ayan nyo. Kun ilibak na, adi na amo ti ayan mo. No dagdamak kan kwa na, maipapankan ka. Amok ang mapagtalkan ni Muklo. Mapagtalkan day jay, Elisa. Agyamanak mo kasta. Alang nga road, tulungan kan nga agdalos dito pag naadan nyo. Tani, naskan ang madalusan. Agyamanak manan. Sita. Ngam naskan nga ginanakapay. Awan apulos turog mo. Sita. Sige, maturog ka pa'y. Inak gumatang iti taraon. Agsublikan iti paradise, Sita. Kasapulan da ka iti. Ngam Elisa, Ipakaamong ka ni tatang nga da kami dito eh. Siyak tulatan ti mangisalaysay kan kwa na iti napasamak. Juan Elisa. Sige, mapankalatan, Sita. Da kamin ka ni Vilma ti makaammo dito eh. Alang nga road. Nasaysaya at naglayong na kun ayan ni tata ka no. Takuyogak nga umay ditoy. Tess. Jinky Tess. Ying eh. Yes. Ay, si makikik kamay ko. Nakuanjuagan. Ingkay! Hinky! Hinky! Ano apa ingay? May kan Nag-block. hinky. Ano sila? Hinky. Ay, yan na. Breeds.
Breeds it. Breeds it. Okay. It. Titi kape, Ma'am Jeng. Ma'am Jeng nga. Nyamot kan, first mo nga salang. Titi kape, Boss Jinky. Anya ti oras idi simangpat ka. Tengah trabiin sakit di. Nyamot. Kalakata. Tengah trabin sakit di. Well, Laban ka kadi igibar. well, Kasangay mo. well, Nagbaligi ka. well, Anya? well. Anya ti oras idi simangpat ka. Tengah trabiin samat nan. Wen? Napan ka iti ba? Nagselebrara? Kasangay mo? Saan? Baligi ka? Nagbalihiak. Namaliak! Ha? Nagmaliha? Iyan niya. Kasangay mo? Saan? Nagbaliki. Nagbaligi ka iti anya? Awanan ni Elisa. Natayan. Anya? Awanan ni Elisa. Ita, awanan tilapad kada kami ka ni Oliver. Pinatay mo ni Elisa? Pinatay dagiti tinangdanak. Boss, Oh, saan ka kadian naragsak? Gaputa awanan ti pagsaksakitan tinakam mo? Boss Jinky. Tess, agulay mo kalatan. Ha? No di mo kayat ti mairaman. Anya? Maawatam ka di ti imbagak. Nalawag ka di kan ka ti imbagak. Di kagdanag. Aguli makak. Yak. Mayroong raman. Ini manang. Saan ang mabalin dito nga naramid dakan ka anak ko? Agdarom tayaw. Tatang, agkalma kayo laang. Maawatak ni Tata Kanor, Elisa. No di kay agdarom, agragrag saklat ta di mastermind. Tatang, sita, tinaskan kat si bibiyagak. Kan awan dakas ngay naramid da Martin kanyak. Uray pay. Dakas dagi jay at tao. Pangaasiyo, tatang. Oh. Agulimak kayo laang. Agpamarang kayo nga awan amuyo iti napasamak kanyak. No adagdamag kada kayo iti maipapan kanyak. Ibagayo latan adiyo ammo ti ayan ko. Anya. Di kay aggunay iti jak ammo. Ha? Di kay aggunay iti. Di kay aggunay. Kikilos ng hindi ko alam. Gayo latan adiyo ammo ti ayan ko. Anya. Di kay aggunay iti jak ammo tatang. Gaputa posible apakaisagma kanyo. Anak. Anya rod ita ti aramidom, Elisa. Syaklatan ti makaammo. Balsam ni Miss Jinky. Siya kun ti makaammo iti day taabanag, Elisa. Ay, Elisa. Ilisita ko na. Sita, Elisita. Balsam ni Miss Jinky. Siya kun ti makaammo iti day taabanag, Sita. Basta tikid daw kada kayo. Agulimak kayo kuma. Iti kasta. Awan ti tumaod a parikot. Awan ti asino man a pangibagaan nyo. Nga uray pa'y da Senyor Romeo.
No kastang araw na. Agan anad ka, anak ko. Wen tatang. Agan anadak. Elisa, Oliver. Mr. Sheng, agpaayak manen kaskuk dito restaurant mo. Nasaya at mga Elisa. No kasta saan ka nagtrabaho paladais? Imbagak mo tante rason. No apay adito iti kayat ko apag trabahuan, Mr. Sheng. Kan mas kay kayat ko dito eh. Pakyamanak no dito ka nagtrabaho, Elisa. Agyaman akmat, Mr. Sheng. Gaputa inawat nakmanan. Don Rich. Office Richards. Hello. Oh. Kumusta ka, iho? Nasaya at mata si Murawang warway warapi yaw. Kumusta ka, iho? Nasaya at mata si marungkar ka dito yung restaurant mo. Wan papa, agyaman tanadanon kayo dito eh. Wan, iho. Imuna na nagawid ni Christina. Kat rumwara kumamatan e disimangpet ka. Sige papa, dito'y kayo pailaan. Madamdaman tunti ipapanyo ije pasdek yo. Sige, iho. Patgan ka. Tanabayaga di ta nagpatpatang. Kat kumusta ang ti restaurant mo ije Isabela, iho? Awan parikot papa. Ure na biit pailaan nga magtultuloy lata ti customer. Nasayat mo kasta. Makuna kaswerte kalatay ti negosyo, iho. Akas matla kada kayo papa. Pasensya ka, iho. Jakon si marungkar ije paradise. Awan nga oras kon. Awan ang yaman na papa. Kandi kagdanag. Dianog. Salamat pa rin sa mga 9,000 na nanonood sa drama natin live. Uy, malapit na ang alas 3. Ang oras kon. Awan ang yaman na papa. Kandi kayo unay agbanog. Sa nabale. At damat dagiti tattao at alkak ije paradise. Iho. Ni Oliver, kumusta? Dayjay. Saan da nga kinaawatan kini Jinky? Kat naamwa kapimanaw ni Jinky kat napanje probinsya. At si kasuan na siguro te restaurant na ijay. Mrs. Don. Donya. Wah, Jole! Ang tugawak mapay garol! Sige, mabalin mo ti agina na Marita. Amok anabanlungkan. Wan, Julie. Ay, agtugawak man pa'y nga rod. Saan ba't ngamin anaskan at tumulong ka dito restaurant? Awan ang yaman na. Nang runa kat nagpamanila ni Richard. Isa tumulong ak nga uray tagayawat lang iti order. May saka doon niya. Saan arumbang? Sana ka doon niya ditoy. Akas ko na ti kabsat mo nauyong. Nauyong? Wan, nauyong day jay akapsat mo. Baon ni jay, baon ditoy, baon iti amin asuli. Iso ka di ako naman nauyong? Wan, Nga maapay nga rod akay kayat mo akad kadwa ni Manang Virginia. wan, gaputan na pimpintasak ngam iso. Anya? May kanberhe. Doni, BP, Wanto! One, two, one, two, Wanto lang. one, two, one, Mas two. jay na lang.
Nagsalsalalatan Kasi nuwan to, aman nga. One, two, Apo, one, two, one, two. sila ka nakiktot Mukha na na. Di, Habang step mo nasasala. na. Sige na. Sige na. Mukha na na. Habang nasasala. Salata. Ay, i-live yun ka rin. Di salak nga may sa step na. Insalam pa yung post din. 1, 2. One, Kas, two, Jay. one, two, one, two. 1. Di timing mo, tapos na maikuha na di music na. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mali. Ito siya nga gasot. 1, 3, 1, 3. One, two, 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 one, two. Ayos Talaga sanay mon. Itay pa'y ngagsalsalak manang berhinya. Nasaya at dayta. Sige, umay ka garot, tadanggayan nak ngagsala. Oh, sige. Maritais. Agsalata. One, two, one, two, one, two, one, and two, one, and two, one, and two, one, two. Ay. Sumba data. Dante, pasukan sumba. Ang sumba din. Buno di ko. And then, at inom adanom marites. Ay. Apay ka di nga aking gaita, kat marites ti awag mo kanya. Marites, tinagan mo dito. Kandaytan tinakairwamak nga awag kan ka. Sige. Marites, saan ka kadia mailiw kan nila kay mo? Ay, siyempre, mailiwa. Kay, mas kay kayat mo ti agnaut ditoy. Saan nakmatla ngay ayatan ti asawak? Sigurado nga mom no apay. Dakas ka no ti ukalit. Nagdakasak a tao manang berhinya. Ngamsaan kamot adakas iti kadam ditoy Kayat nasawan at dalata na saya at dita pusom. Ay, Alhala, agnaud kalata ditoy aging kat kay kayat mo. Nasaya at mo't tapno adakad kadwak. kayat na kadi, akad kadwa. No saan ka kayat? Di idap. Hindi idap. 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 Idap, dap. Kayat na kadi, akad kadwa. No saan ka kayat? Idi pa'y laang a pinapanaw ka. Timakunak, Marites. Ituloy mo ti agpaseksi. Takita ak laang, no saan pa'y laamain lafkan ka ti asawam. Ha, Mayatan ti pambakim ita, Marites. Isu nga ituloy mo laang dayta. nakasiksik sinto iso. Oliver, Dong. Oliver Tataya Dong. tata katok. Iti katak talagta. Sak, kas dito mantinix. Big. Nasaya tadakan, Dong. Nasaya tadakan, Dong. Iti kasta. Adatal kag diti pasdek. Tapno saan na mabannog ni Papa akanayon nga umay ditoy. Apay, sir. Adda pa panam? Mapanak iti probinsya. Sige, sir. Sika ti makamaw. Siya kung ti makamaw dito ipasdag. Rich Dong. Uy, dalo lang yung gagwag. No kasta, Jack na abutan ni Oliver. Saan, sir? Nagbiyahe itay parbangaw. Mapan ijay probinsya. Kasta gayam. Katsi ka, sir. Di ka kadi mapan ijay? No ita, saan pa'y laeng? Kadag subliak ije Isabela inton bigat. Sige, sir. Sige dong, agpakada akon. Sige, sir. Jinky Olive. Tapos this Jinky Olive. Jinky Oliver, Chikelope. page 5 on.
Diyak ni namnaman nga ka dito restaurant ko, Oliver. Resto. Ma'am Dayumi, mayat ata busis ni IPJ, no? Ay, madi mo damot ako ano. Pa-shout out, idol. Yes, sir, Benji Rabi. Hoy, kumusta, Ma'am Marby. Jack ni namnama nga adda ka dito restaurant ko, Oliver. No, kasta, adda kayo dito eh. Uhan. Kasta ganyan. Anya ti kaadam dito probinsya, Oliver. Ni kadimanin Elisa? No isuman, awanan ti bibiyang mo. Ah, kasta. Oliver? Apay ka di adinak maayat? Akas iti panagayat mo ka ni Elisa. Sige, nakon. Aguli ka. Anya ti gagaram dito restaurant ko. Apay nga inmay ka dito eh. Kaya't ko lati aginom. No kasta? Umay ka. Agsangot ta nga uminom. Asawa na, inkalay sana, iso at di nakliklikan. Tess, Jinky. Shout out, sir, Benji Rabi. Daka no take. Ay, wan, sige, sir. Brian, may Jay ka. Pusit. Boss Jinky, ayan ti bangkay ni Elisa. Medyo isoryoso. Ay, sige. Boss Jinky. Ayan, di bang kay ni Elisa? Boss Jinky, ayan ti bangkay ni Elisa. Intinag ni Martin, itinaunag, adras. Anya, Wan. Kat ibagakan ka, Tess. Demon gamdan ti agdamag kanyak, maipapan iti dayta ang banag. Natuldukanan ti maipapan ka ni Elisa. Isa di ka nagdamag pay. Taamangan, no agbidot tatilam, apoon ti pakairamanam. anya. Agulim ka, Tess. Iti kasta, agsaya at kalata. Sige. Saan ako ngagdamag pa'y may papankan kwan? Ni Chingkoy, ni Martin. Kandaan do'y kanpen, kandaan do'y kanpen. Kumusta, Mr. John? Mr. Glenn, kanan ni Sir Benji. Ngayon, kumusta, Mat? Jay Bagnet. Bagnet naman. Ure, awan ti bagnet no, di magnet. Damag pa'y may papankan kwan. Ni Chingkoy, ni Martin, ni Andoy, kastamot ni Ben. Maikalima ka. Ay, madi. May kalimata. Ang makaamoy, ti dahi ko'y kabalag. Oh, kasi ko ma. Kasi tuladong kanot. Tuwante ito eh. Kasi tuladong kanot. Kasabat ka na. Ito, alas ka nakaamoy, ti bibig mo. Tis. Ni Andoy, kastamot ni Ben. Maikalima ka, ama ka mo iti daytoy ang banag. Iti kanito alumtuat daytoy, karaman ka. Iso anas kan akaamam day tabibig mo. Agbalin apalimad dayta, aging gat panungpalan. Ayun. Di ko Na-announcean dahi ta. Na-announceanan, so ag-break na mag-coffee na pa kayo. Yes. Coffee break damanan. Break manan. Break manan. So, magbabalik po. Nabsog makaraan kayo, ng Pay. ilang Kasi, sandali. kwa, Magsubli kami Ah. lang nga dagos. inyatawag na day. Standby lang Tinalunton po. yun, day Salamat po sa restaurant, day panonood. kwa, Session Road Sir nga. Benji, Ma'am Dayumi, Ma'am Marvy, Ma'am Lovely, Ma'am Juharas Channel. Ayun, ni Ma'am Sherwin. Mercy. Yeah, thank you. Madam Damamanan. Ano ba free taste? Sublisibli da ijay. Arak na nga, imperador sa da ijay. Ay, di ko na
Tapos adwom. Adum tagtag. When I agala ka sarili mga baso agamin. Ani so dati kabil. Ay, Gitinda. yala di kadwa ko nam ah. The winter sunlight in ano Nagadun to manen ti agpipila dita. di ba no bigat kat agkwadan ti mga kastuyon kat agsagsagana dadtuyen. So nga traffic no kan. Tapos eksakto ti rabii adu ti nakakwaditan nakatanbay ditan. Alas 11 pa lang akagyap aplag lang ti karon. Yun nati rabii niya. Beach and beach. Available. At ang GG price na. Manang-manang. Wala yung Ano? Katuloyan ni ay. yun yung panyata. Hindi ko Parang kano. yun yata ang beach. Ayun yun. Ito siguro. Green gitawol ni Ana eh. Na, kastoy gitawol ni Ana. Na, tapos blue with kinya. At dati kastoy kon eh. Ganito ko. Ni Ana blue. Ay green. Siya tikas jay. Green. Naibus din kami di green. Sa TJ white na ibus. Ay Ano ano. medyo ando dito. Dati peach. Di peach. 450. Ajay pink and green. Dati siguro doon. Biit lang po. 550. Di black ka. Break lang po. Ay madikti black. Ayaw mo ng black. Imbag pa'y de tablong kas kada green. Ay awan. Awanan di black. Anya lang ti available manan. Wala yun. Ganda. Peach, pink, green kani. Black gaya, madapat di black. Madapat di black. Peach, pink, and green. Peach, pink, and green. Dito talong aga-aga. 550, daytoy. Daytoy ti 450. G-pink. G-pink ti 450. Green and peach. Green, pink. Sige damaga mong kinyanan na data. Pink. Green man. Green. O kasi green na yung towel niya eh. Uy, uray siya kung tapos pa. Uy, mana. Ada magkikit DJ. Ada magkidi pa di towel ni ana nga. Pwede tanong. Ang kumailabad di towel nan. Di may samanan. So nga. Ay, mabayad man. Ginatang ni Idi. Sige, oray jay pa siguro. Dagoray damaga man no kaya natipin. Unda na siguro. Si Udi. Pinaano lang ni kaya na lang man subli ko una na ni Sema taringa ni mama na idi USD handa na sa amo may idi December may ilako idi pa lang December kay nakunada nga ilako awan nakakakas din handa na sa Kasi no, galak ko matalo eh. Nga, alangan, ba't nga pati ni Pairol pink? green Green mo't lang gamin jacket ni Ana nga may sa. Madit, kasla ka mo. Dito garon. Kasla samsabali gamin. Lubo. baka may kwa tsura na lang kat may pink sa bali ng black Kasi di kanya kat blue. Blue eh, blue nga kastoy. Tapos kasya mat nga green jacket ni Ana to. kasi hindi ko kami ng gulpi kami ni mama Anya, ay, awan day takastan man. awan oran jay white awan so nagito'y kanda man to oran jay green awan Sige, oray lat talo nga pink latan ah. dati talong at Win kasi no J green. Ay, won di agpaparehas. green kan may na, sa pink na lang Sige, won gayam konsa na lang. ang tilagan Won, burdaam na lang. ano saan pentel pen Ay, ikaw na ija-igid na. Erol, kunam tano duwa. No saranda di duwa nga kwa, green.
lang so nga kasi so nga dige pajama mi nga paparehas nga anda tinagan ko. Ay mangmang. Ay sige nalang nga ron man. Duwa nga pink kan may isang iji sa kini Yusip. Duwa nga pink. May isang green. Well, pink. Kas lamot lang price na di po. Sige, auntie. Angie bench manang. Sige, bagba ngayon nalamuyot. Lagi nagdatang ni anak. Tapos tamad laang. Uy, nalamut na puskol. Kat ngam nalamuyot. Kat isumot laang. Ti presyo da. 500 kasi 450 kasi 450 tapos 500 kasi maglang presyo naman yung napintas na lamuyo. Yung rasa na purog tirabi dyan pasto. Kung may ang edita yung mga kasi ni Ana ano din nakabot. Ala si Mama kung minsan nga nagsasalita tapos biglang tumatawa. Akala ko ako tapos ano si Riponda. Ala tulog na ba? Oh, nagsasalita tapos bigla pang bigla ka nagkatawa. Kaya magbaga ngayon nakain ko na hindi ko naintindihan. Ay, ganda ni. Wait lang. Wait lang po kayo. Mamaya itutuloy namin ang aming sinimulan, Adi. Isang bala ka lang, Congressman. Ay, man. Ayaw. Ay, si pala next.
Kitang manday ko. Ta isang tutilas na may record madamdaman ko. Basta lang tita kabang ada pa ni ay ay ay. Enjoy your break. Kuna ni Ma'am Indayo milik tao.
Awan pa ni Jing ay ni Ma'am ni Jinky Canites na announce sa di ko na dati. Ayun. Ay, mantong ni. Ayo. Damdaman sa kano. Yan na. Ay. Ay, naigwamon man ang. Test Jinky. Parehas kami na lang. Ikaktot inaganan. Na makakuna na nga. Apay sa balikan niya. Cinnamon. Hindi pasas ini. Bunga tilgit ini niya. Ikaktot ngakak niya ganyan. Uray lalaki ka na. Ano siya ulit na ibabawi pang. Ay, siyang saon. Nadagpamirinda, day tinangan sila mo na. Unta di ka nung ikarkarin. Susunod niyan. Kalidate. Kagitan ka nun ni Hercules na napanda. Sabi niya yung timula, tapos pinarot na yung mula. Diyan nga snake plat dita. Pinaro niya ko lang. Uwin, niya matingin. Inana nga ba na? Ay, Napan na impayam, ayam. Hindi na ito yung farmer. Nagpamit. Sorry amanan ko na. Nangag. Yan. Abono na. Uy, anong siya mo? Ay, Nalpasan. ay, nga script dito. 19 ano. Nalpasan? Di pala bigat. Extra na lang tiyan. Gayam. Natuldo kanan ti maipapan kan ni Elisa. Iso adi ka nagdamagpay. Taamangan no agbidot tadilam. Apoon ti pakairammanam. Anya. Aguli magkates. Iti kasta. Agsaya at kalata. Sige. Saan ako ngagdamag pa'y may papankan kwan? Ni Jingkoy. Ni Martin. Ni Andoy kan Ben. May kalimaka. Amakam mo iti daytoy aban makaam mo. Makam mo. Makan ko. Prisyon manen. Nang kildante. Mekan na dapit sa. Ni Andoy kan Ben. May kalimaka. Amakaam mo iti daytoy abanag. Iti kanito alungtuad daytoy. Karaman ka. Iso anas kan akaamam dayta bibig mo. Agbalin apalimod dayta. Agingkat panungpalan. Agtong palak, boss. Kan saan ka amabalin apumanaw dito restaurant ko. Iti kanito apumanaw ka? Kat adda mapasamak aparikot. May papan ka ni Elisa? Sikat ipabasulak.
Pasapul ka. Anya? Iso atap no nasaya at kalatta. Agyan kalatta dito restaurant ko. Kat kaamam day tabibig mo. Tay di ka nitong agbitot ka, Tess. Amang ano agparang, asikan to, ti mastermind. Huh? Naawatan mo't siguro, dagiti amin nga imbagak. Tess, Tess Oliver. Kat na si Katimbagada. Uy, testosterone. Sir Oliver, Aging inom ka man. Diyak ni namang adda kagayam dito ayan da Jinky. Wan. binaliktad mo. Diyak ni namang adda gayam dito ay. Ni Jing Ay, kunak no ayan da di jay. So nga da. Kunak Matdaaw kunak ka. kurang. Sir Oliver, Aging inom ka. Diyak ni namang adda kagayam dito Madi! Adda. Isuda ti adda. Isumat. Testing ka lang ko talaga nga rito barang. Weh. Weh. Diyak ni namang adda gayam dito da Jinky. Wan. Mas daawa. Tapay adi mo amo, Sir Oliver. Umay ka, Tess. Danggayan nak nga uminom. Sorry, sir. Nga mada trabaho. Nilaangan boss din kiti kaduang nga uminom. Saanin? Sige. Okay lang. Ibagam na niya dagiti kayat mo apulutan. Wano kanan, sir. Tain nakalaan. Sakbay nga aglayo nak iti trabaho. Sige. Kaya't agyaman nak. lechon belly ko ma. Nabartek ni Sir Oliver itay, boss Dinky. Ngam nag-drive lata nagawid iti vacation house na. Oh, bayam lang. Saan mo ka di asurutan iti vacation house yun, boss? Wen, inton rabi ijay kami niton amaturog. Sige, boss. Timas oh. Oliver, dito'y kami vacation house amaturog. Apay ngamin na di mo kayat amaturog iti restaurant ko, Maturog ka dita bangir asilid. Anya, Nangag mo ti kunak, Jinky. okay. Adakan ka dayta. O sige, panawan kan dito'y salas. Oliver, good night. Sita. Manix. Ay, ako. Adto iti kapem, Sir Oliver. Agyaman nak, Sita. Ada ka di pa'y order mo, sir? Awanan. Sir, agyaman ak unay, Namin, agtultuloy latatit itad mo nga allowance dagiti kakabsat ko. Awanan niya man na, Sita. Tinapatag, igagaid dati panagadalda. Kaya't ko makalpas dati panagadalda. Talakit nagagit da. Si dadanak lata atong ulong kadakwada. Agyaman ak no kasta, Sir Oliver. Sita. Kaya't ko makasarita ni Elisa. Kaya't ko maubat yung anak mi. Sorry, sir. Ngam awanan ni Elisa dito'y paradise. Anya? Nagpa-Manila, sir. Taas si kaswan na, ti pa nag-abroad na. Anya? Ay, mas tikibukot ko. Bayon. Awan matlangan ni Elisa. No kasta, agsubli ako ni Manila. Awan tiga po nang agtali na edak pa dito Talagang sakit di liklikan ako ni Elisa. Ipay-paiso na ti kunanang aglinipat kamin. Donia. Donig. Gusto ka di manang birihin.
Hiyangkan ka. Tay tumtumaran ta, Marites. Imepekto ada agos kan ka. Kasta ka di manang berhing niya. Nalaeng tay gayem ko a doktora. Loy talata ti agtumar. Akas iti kinunana. Wan manang, mayat, makitak ti epekto na. Mayat ti kudil ko, kanpim mo daw akbasit. Wan nga rod, Marites. O sige, manang berhing niya, ilibre ka iti 1 box iti tumaranta. Madi, may sabaks. Collagen. Wan, gluta tayon. Ala, Aglaklak ta, tabarang kayat nakto ni Romeo. Wan nga rod, Marites. O sige, manang berhing niya. Ilibre ka iti may sabaks, iti tumtumaranta. Apay. Adapay aya kwartam. Dapay Sige laang, Marites. Okay lang, already nakilibre. Tinaskon, gastusam. Para iti pagsayaatan tabagin. Saan man, ilibre ka manang berhing niya. Nagtaod iti kaunggak ti panangilibre kan ka. Amom paitan ti agsao iti kasta. Idinto ta ididamom ditoy. Kat nakaimimot ka. Anya, Ngam, ayos day ta, Marites. Ayos na ayos. Don Oliver. Nabit ka mo't ije probinsya, iho. Gaputawan ka nun ni Elisa di Paradise. Kuna ni Sita, papa. Apay ngay? Ada ka no ita dito Manila. Kat asikas po natin pa nag-abroad na. Kasta? Amok nga daarapaap na. Iso kayat na ti ag-abroad. Tap na makaurnong iti pagpuunan na. Amok akayat na ti maadaan iti kabukbukudan na negosyo. Agabroad ni Elisa? Wan papa. Nasayat no kasta. Taparamot lang iti masakbayan na dayta. Kat sapay la mga rod, tadagasat na ije abroad. Jinky filtered doon niya. Ada dito mga nakiti sinamuniha. Ada dito Isabela. Hello, Mama. Adda ka didita ni Oliver. Adak dito'y Isabela, iha. Ha? Nagbakasyonak dito'y lugar ti kayem ko. Nabayag akon dito ay. Kasta ka di, Mama? Apay ni Oliver. Saan kayo ngagkadwa? Adak, dito restaurant ko, Mama. Imay dito ni Oliver. Ngam ko na ni Tata Matthew ang nagsubli ija Manila. Kasta ka di. Sige, isulangan diyaw agam, iha. Di na nga minsong batan ti cellphone na, Mama. Ngam, alang rod. Kasta pa'y, Mama. Bye. Day-day nga, Oliver. Talagang awanin kas iskakan ko na. Nagpamanilalatan? Asaan ang nagpakada kanya? Jinky tes. Away di palikot mo. Sige, boss. Kumusta? Ti panapastyak? Awan. Kumusta tinabarta ka restaurant? Lawas deng, boss. Kumusta tinapastrak ti restaurant, Tess? Awan parikot, boss. Nasayad. Ti restaurant laang ti pangituon nam iti atensyon mo. Gaputadakkel ti mal-alam ditoy. Sige. Kat kayat ko aday ti restaurant ko. Ti agbalin akalatakan iti day ti a probinsya. Kayat kong artapan ti restaurant ko. Di Paradise ni Richard. Sabali di Paradise. Sabali mat day ti restaurant mo, boss.
Ipamuspusam. Tapno artapan na ti paradise. Panang ko na, kat okay lang ti restaurant mo, boss. Sana bali, imadumanan ti customer. Nalabit, aga po iti Anri Unli liars. rice can free dessert. Unli Ano ti lies. dessert tayo, ah? Unli lies. Play dessert. Kia. Puro L niya. Okay lang ti restaurant mo, boss. Sana bali, imadumanan ti customer. Nalabit, aga po iti Anli rice can free dessert. Kan, libre pa iti kape. Diyak magustuhan da ita. Kasapulan. Itikas na. Adulat ta ti umaya customer. Okay. Sige. Ngamang panunot ka iti sabali a pamuspusan. Iti kasta, lumatak da iti restaurant ko. Oli, Elisa, saan ka makon-content? Elisa, saan ka matara kay nana? Masa po lagi na nakamat? Bay, andak na, boss. Ingatok swelto, Melissa. Ha? Angam, karugurugit laang Okay lang. Kapo nagakat ka ag talapaho. Agyaman at nukas na, boss. Umay ka ag milyanta. Hamangan, mapisin kan. Sige, boss. Kat agyaman na. Kasta ti arapaap ko, Mr. Shane. Simple lang. Ito kayat mo. Kukakunan. Tamang lugi kalis taulan mo. Agyaman na, boss. Ngamno ita, agtrabaho ak pay laang. Gapot at dapay napatagngas asikaswat. Kasta ka ke? When, boss? Nakasaysaya at kayo. Managtulong kayo kadagiti kas kanyak nga agkasapulan iti tulong. Juan. Tasaya atak tao. When, boss? Iso asapay kumata rumang ay pay day to restaurant yo. Juan. Kapo planok manglukat sa balilis taulan. Nasaya at launay, boss. Iti kasta, addan to panggadan dagiti dadto mga kasapulan iti panggadan. Muray siya may makaturto. Kapo planok manglukat sa balilis taulan. Nasaya at launay, boss. Iti kasta, addan to panggadan dagiti dadto mga kasapulan iti panggadan. Dong. Sir Oliver, nakaululi magkamot ita. Di ka pa yun agkut-kuti iti nagtugawam. May sa tinakaiturungan ti matang mo. Sir, ipakaamok laang. Adamanan order tayaw. Katalo asala site. Sir Oliver? Sikat ti makamo. Sir? Sikat ti makamo dong. Bayan na pala may maysa, ha? Sige nga raw, sir. Elisa Sita. Nabanog ako na, Sita. Kitaam tadi kag banog unay Elisa. Amangan mo't no agsakit ka. Saan? Kat, nangan kayo ka din? Nanganan the angel kan Vilma. Ngam, awan ganas ko amangan. Saan amabalinti kasta Nasken amangan ka. Ada ka di makan alinoto ni Bilma? Sana balen. Awan mutlat ganas ko amangan. Mabitlaang tayo nakitaan no damakan. Tano awan, ilutuan kan.
Naskan apilitom timangan. Anak, ti ka di napasamakan ka? Kat naamuan ni Oliver? Saan, tatang? Ibagam kan kwa na. Naskar na maamuan na. Tatang, Nasaysaya atin ang maamuan na. when? Dumteng to dayta agundaway, tatang. Kat, kasano nga raw, anak ko? Kas jay kadilatan? Bay-bay am ti inaramid ni Jinky kan ka? Imbagak mutan. Bay andak nga aggunay. Ti importante. Sa anak anatay. Kat dagiti awanan bain alalaki at tinangdanan ni Jinky. Kas jay da kadilatan? Pagikarwak to ida, tatang. Sika nga ron ti makaam mo anak. Katagan anad ka kanayaw na. When, tatang. Kasanaw no adda makakita kan ka itiruar makamamukan ka. Saan dak ama ilasin? Gaputa kanayo nak amang limlimo. Ala, kas itinakunak. Agan anad ka kanayaw nanak ko. Kat imayak, taumayak. Tatang. Kat imayak. Kat imayak. Taumayak mangyag itinatang. Kan karni asidaan niyaw. Kan ikan kapayan iti kwarta anak ko. Tatang. An wak nga iti swildog. Ditid ko para kada kayo iti apaw. Tadyak kaya nga agbisin kayaw. Sita Elise. Si kadayta, Elise? Shh! Di mo piksaan ti agsaw, Sita. Ay na. Narigat ka ang mailasin, Elisa. Taatidog akulot ta buok mau. Nagpakulot ka? When? Sakit, naka-eyeglass kan. Kan adamot tan siding ititimid mau. Sakit takawos mau. Bagay mo launay. Nagsiksi ka, Elisa. Siguro, kasta talagang tilangam nubak ng kanya. Saanan akas iti sigod akadaw yan laang. Manglimlimo ak. Tapno makadakiwasak. Kat sa anak mat siguro nga agrup-rupa ani Elisa iti kastoy alangak. Juan, saan amadlaw asika ni Elisa? Ay, aguray ka. Apay nga da ka dito'y paradise. Saan ka asimrat? Adala ginagarak, Sita. Ada na patag nga alaak iti siled mi kan ni Angel. Sige nga raw. Mabitla ang taumawagak mo ti restaurant. Ibagak amang yagda dito'y vacation house iti merienda. Elise Olive. Martin, Elisa! when? Siya, Ay, dati masapol mo, Elisa. agsarita ta, Martin. Nalala. Umunod ka garot, Elisa. Nangag mo ti imbagak, Martin. Isubliyo ti kwarta nga intang dan kada kayo ni Jinky. Anya, No isubliyo ti kwarta, maksayan ti basulyo. agam kasanon. Ang mga no ginastos da jinggo itibingay da. Sige. Siya kun ti makaammo kadakwada. Basta sika,
Isublim kanyak tibingay mo akwarta. At dita, nakadulin Elisa. Kas lang amin jak maiturod agastusan. Nukas na. Isublim kanyak. Akas iti panangisubli da ben kan andoy iti nabingay da. Ah, Martin, tapno di ka mairaman iti panagibalas ko. Isublim ti kwarta. Siyak ti pangtadam. Ta siyak ti mangisubli kan ni Jinky. sige. Mabit lang tayo nakalaan. Ang pangasim Elisa. Hindi na ko mairaman iti da ito'y Tapos nung agbabawi akaon. Kinagsing-sing puwet akaon. Las kan jinggoy. Ne. Rabramiin. Nga madabay lang tok-tok-tok. O, na yan. Sino nga taday ta? Ah, ah, babae. Nagpinta sa babae. Sino nga taday to eh? Imisam lang. Sino ka, miss? Sino? Asino tinapintas a babae akasarsarita ni Jinggoy. Gagayem, di uliwayan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Hello, Sir Gigi. Makakonsentrate akon agdengeg. Say hi to Sir Joff. From Rambo. Mama Ivram. Break manin. Uy. Break manin. Dua pa eh. Wait dun. "30-30 lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan at James. Adi nan inlanad ti address na. Ma, galanganan di makan na. Address ma. Ti pagama nagpailinga di tinagan at James. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naawisak met amang ibinglay iti pakasaritak iti biyag. Barang makaipaay iti adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni James.
Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Jamis kin muna. Nakarubwat ka ka din, James, anak ko. Una nang. Naisagana ko namin. Tatang. Ay, un nga yan. Tatang. Nakarubwat ka ka din, James, anak ko. Un tatang. Naisaganak mo't aminen. Nakadigos akon. Agkapiaklangan. Kalpasan na. Mapanakon. Tibagas mo, anak ko. Ang mga awanan ti maisahang mo iti boarding house mo. At dain nalak, tatang. Naikarga kon iti karton. Nasayat no kasta. Oh. Adto iti 8,000. Dayta ti pagbayad mo iti tuition payme. Abang mau kan alawas mo matay hindi mabatay. Agyaman ak unay, tatang. Awan anyaman na anak ka. Tinapatag kat igayad mo ti agadal. James, ading. Nayo na kontented ni tatang. Oh, adto'y ti 2,000. Imbaglaan na yun ti allowance mo. Ay na. Agyaman ak unay. Manang Jessa. Awan anyaman na. Kas itinako na ni tatang, igaed mo ti agadal. Nangro na ita. Taumadanin ti exam nyo. Lehter. Ay, to. Lehter Jamis. Kamis boy ako nga sigura. Ada magmunjay ko. Ada magmunjay. Nangyari gisang passport consent dyan rin. May natayan ayan, nilula ko. Kwan dyan rin. 5 pesos ka nung titad. Kinam nga tao ko. Ninamnam ko man, di ba? Uy, Lester. Apay adi ka mo tin matagtagar eh. Kaslada parikot mo ah. Parikot ko nga ro dati clearance ko. Ha? Diyak pa yung amin nakapapirma yung accounting. Kasta ka de. Mano ka di tinas ka na bayadam. Dakal pa ya ha. Hanggang mabalinak man nagparsyal. Ala. Oh, atoy. 2,000. Mapan mo ibayad. Ang mga nusaan ka ama ka-exam. Narigatan. Ano ka sa pulam da ito eh? Saan? Nakabayad ak matan. Kan may sa. Adapay mo't allowance ko. Iso nga ibayad mo pa lang dayta. Ay na. Agyama, mati. Sakit ah. 5 pesos. Agyaman ako na ha. No saan nagapon ka? Ush! Niyay? Hey! Nanaam amon niya. Agyaman ako na ha. No saan nagapukan ka? Nalabit asa anak naka-exam, James. Awan anyaman na. Awan sa baling agtinulong. Nusaan adata, Lester. Di ka madanagan. Inton makapawit na nanang, bayadak kadagos di utang ko. Sanda lang amin na nakaipawit iti napalabas ngal daw. Kapo iti panagdialysis ni tata. Kasta ka di. Ay, kaasimat ti amam. Ala, di mo unay panunutan day jay. Si kakit dimat. Ha? Sa nabale. Diyak pa imot kasapulan. No adday pawit day ta. Agyaman ako na ipawit kanyang ta. tips niya. No adday pawit. Ay. Sa nabale. Diyak pa imot kasapulan. No adday pawit da. Usaram pailaeng. Agyaman akin ka, James, ha? Kanayon asikat itumultulong kanya tunggal ada parikot ko. Awan anyaman na. Kasta ti aggayam. James, Apay, Lester. jak pa'y nabayadan di sigud nga utang ko kan ka. Ang kasapulak kami ti kwarta ita. Ha? Agsingsingir kami di landlady mi. Tuwa na bulan na jak nakabayad. Nakuna na itay ano jak agbayad. Papanawon na ka no. Kasta ka di. Mano ka di ti kasapulam. 4,000 ko ma ha.
Bali 6,000 amin ti utang ko. Tadwa abulan na najak nagbayad. O sige, Ay, madi. Madi kaya. Bali, mano ka diti ka sa pulam? 4,000 ko nga. Tabali 6,000 to amin ang ti utang ko kan ka. O sige, ipautang ko pailaan kan ka, jay pagbayad ko kumamat lang iti abang ko. Ngam sana balay? Mangibaga at pailaan kan ni tatang. Wano kan ni manang Jessa. Agyaman na pare ha. Talaga si katigayem ko pambang namnamaan ko. Ay, Merle. Downtown. Wano kan ni manang Jessa. agyaman na pare ha. Talaga mapang namnamaan ka agayam. Oh, Marley, ang mga numabisin kan. Wan nga ron. Jack namin namigat itay. Ah, kasta ka di? Ala, hintang nga rodan. Ay. Ay, ti kayat mo, mapantamangan ijek. Sinurkat yung mo't nga. Tirni. Duwa lang nga. Ang tangarudong ko nagagadagot. Ay, bol. Kasta ka di. Na ani? Marley, ang mga numabisin kan. Wan nga ron. Jack namin namigat itay. Kasta ka di? Anya ti kayat mo? Mapantamangan ije fast food. Uno, ag take out talangan. Mapantamangan ije boarding house ko. Ag take out talangan. Mapantamangan iji boarding house mo. Apag iso, lobatan ti cellphone ko. Tapno maka-charge sa. O sige, mapantanga rodan. Kapangan Primary School Eastern kaya pa sana all mabait magpautang. Apo. James pautang. Ano? Basta taga-tublay nalakang nagpautang pima. Oh, mangantan Asino ayad ay takatetext mo? Ha? Ni Lester, tigayam ko. Nag-text ngamin, umay kano dito eh. Kasta ka diya? Mabit lang replayak, Si Ripayam. replayak labi. Mm, Toy, Kasta ka diya? mabit lang Replayak labiit. Awan ngamin allowance na. Iso abumulbulod. Kahit pautangan pa ilaang Nalakit di adda maipautang mo. Kaasiman. Uwan nga rod. Mala, mangantan. Sumangpentlot ta. Lutlot. Sumang Tulat. tulat ta. Mala, mangantan. Sumangpet tulat ta dayjay. Adda ka gaya man, Lester. Uwan pare. Ah, hello, miss. Hello. Uwan gaya, Marley. Iso ni Lester. Gayam ko. Manipod ubing kami. Aging gaita. Isumat ni Marley. Pare, kayan ayat ko. Nice to meet you. Kastamat kan ka, Lester. Nalpastan anangal daw, Marley. Itulod ka ni Jeff Wistoyo. Ang mga nusap sa pulon na kani antim ijay. Wan nga rod. Sapay sa anak kapakada iteri mo harak. Kasta ka di? Ala, inta nga rodan. Ay, mabitlaan. Anya ka din tinagan di gayim mo itay? Ha? Ay, katuman di itay. Anya ka din tinagan di gayim mo? Hindi tayo tinagan niya kayo mo. Hindi ko mamili. Anya ka din tinagan di gayim mo itay? Katuman di itay ang ko. Aging ka itagayam ko pailaan nga itailaan. Ala, inta nga rodan. Ay, mabitlaan. Anya ka din tinagan di gayim mo? Ha? Ni Lester. Apay ka di? Ay, kuha. Awan, nalagip ko na ang. Isugayam day jay, di ka na yun nga agrek-react post ko. Nyamot ka. Wan. Agre-react iti post mo. Una na. Singkot kayo itagayam ko.
Manutangam, Ma'am Ibram. Mister, apay ka di? Ay, kuman, awan, nalagip ko na. Isugayam day chay, di ka na yun nga agre-react iti post mo. Wen, iso dayjay. Nasingpat dayjay agayim ko. Hello, Marley? Filtered to me. Filtered, siguro. Sika. Siyak ba? Ay, di hangag ring nga rod ah. One ring na. Kasi kay mawag eh. Hello, Marley. Nasaya ata sinong batang ti awag ko. Teksak at tekskan ka. Ngam di nak matrip-replyan. Teksak at tekskan ka. Hello, Marley. Nasaya ata sinong batang ti awag ko. Teksak at tekskan ka. Ngam di nak matrip-replyan. Imbagak lang arudan kan ka. Ano kastoy nga oras kat busy kami dito yung pwesto? Ha? Kas kalatay saan ang makaaw-awat? Marley. No awisan na karumwar, pasensya kan. Ngam awan oras ko. Mawatam? Anya ko na. Ay, wun gayam. No awisan na karumwar, pasensya kan. Ngam awan oras ko. Mawatam? Anya? Imanugot ka arumar tangag pasyar ita. Ngam kaslasaan kamat anaragsak. Uy, kasarsarita ka, Marley. Itay pa'y busy ka iti cellphone mo. Asino nga min ayaday takachat mo? Ha? Ay, iko. Gayam ko. Kasta ka di? Ala? Mapantangaro din ije restaurant asigod da papapananta. Mapantapay mangan, sakbay nga itulod ka ije pwestoyo. Sige. Mapantang arudan, James. Apay. Adda ka din aramidak abasol kan ka, Marley. Kalaat mo tanti kastoy. Apay nga ibriknak. Pasensya kan. Ngam, napukawan ti panagayat ko kan ka. Anya? Aklo tan asaan adata ti para iti tunggal may sa James. Ngamay ayatan ka unay-unay, Marley. Araramidak mo ti amin akayat mo. Pasensya kan. Diyak kaya't ngagtultulo yun tire. Tultulo yun. Ngamay ayatan ka unay-unay, Marley. Araramidak mo ti amin akayat mo. Pasensya kan, James. Diyak kaya't ngagtultuloy ti relasyon ta. Asi ka laang ti agay-ayat. Iso ano say sayang at nagwin na swastan. Ah. Kat sapay ko ma, taday tuyan ti maudi a panagsarita ta. Saan? Saan? Diyak ka ba ulan? Pangasim ko ma. Urnusan ta ti amin. Ibagam, no adaman ti saan mo ang nagustuhan kanya. Ladingita, James. Sige, panawan ka. Apay akas ta. Yeah. Nabutan. La. Kesta. Apay akas ta tilangam anagawid, ading ko. Adda ka di parikot mo? Manang, Ibagam ano anya dayta. nakiwin naswasan kanyak ni Marley. Anya? Ti pakariribukak ita. Awan mo ti amok ang makagapo. Awan mo tinagapaan mi. Basta latan in break na, manang.
ka di. Kat, anya ngay nga rod. Amangan no na po kawon ti panagayat na kan ka. Manang. Napudno ti panagayat ko gankwana. Iso ti inspirasyon ko iti panagadal ko. Kalaat matanda ito yung inaramid na. Ala, saan ka unay nga agpanunot, James? Amangan no adala parikot na. Padasem tumanen a kasarita. Kasaritam to, itinalapat. Itay kapay lang nga palpaliiwan anak ko. Asino ya day tao awagam? Ni Merly, tatang. Ha? Padpadasak akuntakan ti cellphone na. Ngam, diyak makontak. Amangan no indap, imblock na. Hanya. Sak akuntakan ti cellphone na. Ngam, diyak makontak. Amangan no nagsukat iti cellphone number. Mm, Aramidak mo ti amin, tatang. Tapnula ang maurnos mi ti amin. nasayat day ta anak ko. Ngem no talaga nga awanan ti panagayat na kan ka. Aklunam lang ngayon. Tatang, Ipamay sampay lang ti panawan mo iti panagadal mo. May salangan atawan, aggraduar kamatain. Day talangan ti panunuta, manakaw. Crystal. umay ka ijay boarding house ko ita, pare. Ha? Agsyat ta. San abalay? Italaang mat. Kasarsarita ka. Aday bagbagan pare. Tikunak. Mapantay ijay boarding house ko ita. Agsyat ta. Pasensya kan. Adang amin na patagapag ng ita rabi. Ha? Siguro. Addan kaayan-ayat mo niya. Ngam di mo laing bagbagakan niya. Kuha, awan, si kakit dimit. Nubilang tadda. Si kaagayam ko ti umuna apang ibaga. Wan matkit di Alang rod. Intun maminsan tulangan nga uminom ta. Jini, palingki. Jini. Oh, si kamat gayam ti masabot ko, James. Ha? Wan. Umayak man man kumatang iti fresh alamas. Ah, kasta ka di. Ay, wan gayam. Madamag ko man. Kumusta mo tan ni Merly agayam mo? Ha? Manipod ngamin nakiwin naswas kanyak. Awanan damag ko maipapankan ko na. Jak ngaminan makontak ti cellphone na. Ken in-block nakmatan iti messenger. Anya? Kayat mo asawan? Awan pa'y amo, maipapan iti baro a boyfriend na? Dan boyfriend na. Sino? Diyak kaya ti makabasol ha? Ngam kinapudno na. Agayan ayat dan ka ni Lester, agayam mo. Anya? Jamis Lester. Sumayot. Adda akong dito'y boarding house ni Lester. Adda sandal ti babae dito'y ridaw. James, ne, imay kagayam. Agam apay adi ka nag-text. Honey, Oh. asino ka di day ta? Um, James? Pudno gayam tinadanunak. Naidanon nga. Ay!
Putlugayan ano, tinaidanon ka. Naigdanon ka. Awan! Babae ako ah. Manaktat na makaligtas niya. Si kang ay magtumboy ka man. Nyaman ko nam. Balik. James, Pudnugayam tinaidanon kanyak. Um, Awanan ka itibain, Lester. Ulag ka! ganugam. Ulag. Mangka dito. Wala, Stone ko na mata. apa yung handa usar dagi dyan do. Tigre ka kasi. Wow! Ko na mo. Nalakla ka nga saunan. Awanan ka itibain, Lester. Ulag ka! Stone! James, mabitlaan. Magpalawag pangasim. Awanan tinaskan pa yung ipalawag mo. Awanan kayo itibain. Nangrunakan ka, Lester. Imbilang kakaspudpud no agayam ko. Ngumita. Jak namnamaan asika ti makagapo. No apay ang nadadaal ti amin kada kami ni Merly. James. Apay ang aramid mo kanyak ti gastoy, Lister. Apay! Jakmat nam naman nga gayata ka ni Marley. Sipot idinta mo nga nakita. Iso day jay. Jak nalapdan tirik na kanagdaton kan kwa na. Nga ure amok nga agayan ayat kayo. Anya? Isa ko mun ada tagayam mo. Awanan kayo itibain. Nangruna iti DJ Alistair. Adan to aldaw na kanyak DJ atao. Adan to. Aging gas si bibiyaga. Jak to pulos mapakawan DJ atao. Pulos. Mister, anak. Tatang. Mayak, gaputan nag-text ti landlady yaw. Akanayon ka no, ti panagin inom mo iti arak. Tatang. Ay na, saan nga umdas arason ti panikiwin ni Swiss ni Millie? Tip ni didiilim ti silin it mi iti irik. Landlady yaw. Akanayon ka no, ti panagin inom mo iti arak. Tatang. Saan nga umdas arason ti panaki? Alay, dilata. Yes. Kanayon ka no, ti panagin inom mo iti arak. Tatang. Saan nga umdas arason ti panakiwin na swasken ka ni Merle? Tapno dadaelam ti salon at mau iti arak. Tatang. Jak lang amin maklon ti amin. Ayos lang kanyak. Amatiweng naswas ni Merle. Daputa pinanunod ko. Nga mga nunabannog lang. Uno da parikot na. Gamti jak maklon. No apay ani Lister lagayam ane kagayam makagapo. No apay ani Lister. Agayam ko ti ma. Ay. Uno da parikot na. Gamti jak maklon. Nigayam Lister agayam ko ti makagapo. Ah, Nagsakit ang panunutin. Nga atipay. Nga iti mismo agayam ko. Nigayam Lister agayam ko ti makagapo. ah. Nagsakit ang panunutin. Ati mismo agayam ko. Ngayon karikas kabsat ko. Tinangisukatan na kanya. Anya ngayon rod anak ko. Panunutem laing ngay nasaan ada kayo ti agkagasat. Di ka gimulay ti sakit tinagam kadakwada. Gaputa sada na sayat da ita. Tata. Agadal kakit diya na imbag.
Saan aday ta ti makalapay di ti panagadal mo? Ni Lister ti kachat na ko na ni Ma'am Ason Puwatan. Thank you, ma'am. Nagsakit, ani abi ngay? Sige, dua ta. Uy, sampay. Nausing mo gaya may. Nagsakit. Sampay. Nagsakit nga aklunan tinapasamak, Mr. Lonely. Ngem gapo iti kanayon apanang palagip dagiti naganak ko, ken ti kabsat ko kanyak. Ininot alinipat ko ti amin. Iti sana nagbayag, nagkalaysa da Lester ken Merly, gapo ta masikugan ni Merly. Intuloy ko lata ti panagadal ko, agingga nakaturpusak iti korsok. Korsok? Mistra. Ni Merly. Intuloy ko lata ti panagadal ko. Agingga na iturpos ko ti kinainhinyero a kursok. Iti agdama, adamatan na talgad at trabaho dito'y lugar mi. Dahito'y man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, James. Agyaman ak James pagayam ko iti dahito'y apakasaritaam. Paset ti biyag dagiti pasamak asa antay anam namaan. Kas iti napalabas mo. Aklo na masaan ada kayo ti agkagasat kini Miley. Kat sapay la kuma, tamasarakam tumat ti babae, aparakan ka. Buano papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na James, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Eustachio. Jehi Eustachio. Thirty-one. Last ball. Thirty-one lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Anthony iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awan makunak iti kinasingpet ni Syra nga asawak. Tunggal maabakak iti sugal, iso ti pangipapasak iti pungtot ko. Nga mawan apulos tinangig ko, asaan anasaya at asao, manipod ken kuana. Buano papagayam, maintay denggan ti pakasaritaan ni Anthony. Diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Si kamet ti masabat kaw, Antonay.
Sa dino man ang tipapanam. Kuha tatang. Adala na patagapag na kita. Anya, malaymain, alas 5 nga madapay laang pagnam. Ah, Siguro, mapan kayo manan ijay sugalan anya. saan tatang? Awan kwarta kapag sugal ko. Ay apaw, di ka katulungan ni bakat mau ijay balayaw. Mau, dagiti manan gagayam mau, timapan mo danunain. Tomboy! 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 Saira. Si ni Saira. Saan pa rin doon Sino si Tomboy ba? Sayra. Hindi ba? Si Tomboy ba? Tumboy, bridge to. Tomboy! Gayam ni Anthony. Di man ang Mahit. Kasano pa rin doon unahan nga pids to. Sikan singkit di. Si Kansi. Nuin, pabain naman. Kinuray ko rin na ka DJ Persin na ka. Pids to, akong kuna laki. Kung kunam lang, kinuray ko rin to ba dito pers? Ay, iso aya. Kung kunam lang, kinuray ko rin to pa Kinur kay oro itam to pa so kung kunam lang. Patpat jam. Nagadulaki din ayan Patpat jam. Baga na ngamin nga kunana page to kinur kay oro itan nan to pa. Pids to ganda magpay patpat sukur jam. itna. Haan. Di batog ti overpass. Ti Marcon Square. Di ba di ada di basit nga grocery di nga patid do. Ay, di ko. Di bangir na kat bikiring eh. Di nagtungaan da. Uy, kaluto mat lang din. Kasi dikit. Luto da. Iji likod. Kasanungay pare Anthony. Mapanta ka DJ Ilita. Mapantag sugal. Ko. Awan kwartang ita. Jak pa'y nakalako itinatang ko kay. Kasta ka di. Kan amo mat ang nagsasarono ti panakabako iti kalabas. No kaya't mo agad pautangan ka pa lang. Dakkel matinabak ko kat idi na minsan ngal daw. Ay kat una. No lagit ta pautangan nak. Ay kat mapanta. Ano? Pautangan ka iti 5,000. Wow. Kundi Gagaran na talaga mat nga may salang. Ay, Mona. Anthony muna. Nanang! Nang! Nanang. Nang na! Nang. Nanang! Nanang! Lokatan nyo mantiri daw! Nay, si Kamot Gayam anak ko. Nagkapwam aya. Makaturturog ako, Nanang. Napuyatak. Anya, ay imbabit laang. Nagkapwam kunak. Sarayan tari daw. Tay tuloy yung maturog. Parbawon pa lang. Ha? Anthony, apay nga itakalaang. Patsensyakan. Nakaawid di rabi. Nakita da kayo kano ni Manang Lisa. Nagkuyog kayo kano kan ni Tomboy. Ni Tomboy. Apay nga minanagadoy ati salud-sudam. Apay nga no, nasa bali na pananyoy ko ni Tomboy. Haan? Bahay mo ilat tadajay. Awan? Nakita da kayo kano Nadait? ni Manang Lisa. Nagkuyog kayo kano kan ni Tomboy. Napan kayo man na nagsugal? Apay nga minaya nga duti salud-sudam. Aya. Ana.
nga. Napan kayo man nagsugal? Apay ngamin ayaan agad ti salsaludsudam Jak matubaw dawat kan ka iti kwarta nga isugsugal ko Ha? Nagbamban nugak ti isugsugal ko. Isong awan ti bibiyang mo. Apay akin lahat mo nga agungat ka. Agdamdamag aklaang mata. Sa anak mo't nga agong ungat. Nga. Nga. Ne, nakapulas ka mat. Sa dino ti papanam, Tapag nami kinitumboy. anya. Maaramid mo pa lang ti mapanagsugal. Idintot agurgurigor ti anak ta. Unay ka matan, Saira. Kabaalamot nga si kaswan ni Eitan nga anak ta. Gurigor lang mo tayo Hapaw. Anya. Apay, agimbag ka di adagos no duwata ang mga iwan kan ko Sige. Mapankan no sa dino man ti papanam. Tambay. Ning, apay ngoy. Kasla masansan mo ti panakabak mo pare. Un nga rod. Namitlo na daras ang nagsasaro no. Nagmalas mo tan. Anyang ingrod. Talaga akas ta. Ala, agawin tan. Awan na pulos kwarta kon. Sige. Agawid ta nga rodon. Lakay. Amangan mo't no adda kwartam dita. Dumawat ako maiti paggatang iti uwa. Wah. Iti uwak. Gumatang ta itiwa. Uwa. Amangan mo't no adda kwartam dita. Dumawat ako man iti paggatang ko iti agas ti anak ta. Anya? Kaano lang idinyawatan kay ti 2,000? Ita, dumawat ka manen? Ha? Kwa. Nagbayad ak namin iti kuryente. Danom. Kan. Nagpalengke akmat ay iti para kusina. Anya ka matan, Saira? No kumata sursuruan mo ti agtipid? Anya? Agtipid ko nam, Anthony. Igatang ko iti agas ti anak ta ti dawdawatakan ka. Ngam kastakit din ti ibagam. Anya kamutan. No di mo kahit ti mangtad. Saan laang? Ibagam no awan maitad mo. Maawatak matkat. Saan ko maakas ta basta latan agungat ka? No agas ti anak ta. Kandag iti kasapulan diti balay. Agtipid kunam. Ngam no pagsugal mo. Uray mano aribo. Ayos laang kan ka. Sige ka, sige laang. Sige, gang nga rod. Mano aribo, ayos laang kan ka. Uray mano aribo. Ayos laang kan ka. Sige laang, Anthony. Sige laang. Aramidam ti kayat mo nga aramidan. O di un. Da kayo matatang. Wayne, imayak, takayat ka ang makasarita ay tinalapan. Amaw, agawid ako man. Ngam nasabat ko ti asawa mi jay dalan. At daimat na anatang, mapan na kanu isursaur. Imbag lang nga igatang na iti agas ti anak yaw. Tatang. Apay, naisugal mo ka di amin na ti kwartam. Ta ultimo pagagas ti anak yaw. Awan maitid maw. Ay, maasyan ka kumamat iti asawa man tunay. Nang runa iti anak yaw. Ay nasingpet ni Saira nga asawam. Abuswam batang. Jak amaw no anya klase a panagpampanunot ti addaken ka. No kasapulan atong paan ka, tapno agnakam ka. Aramiday! Anya?
O di itong padak. Nay. Nay. Ben. Ben. Inuman talagang dati may sabutay. Agawit kan tumutan, paray. Una, ang gawid ka talaga. Ang mga adda mapunuan ti asawa. Nay, anya tikat mo sawen. No, saan nga may nitatang iti namin sa ngalda o. Dakpay siguro na kami, Riz. Ha? Saludsuda kiti bagik no apay akas ladyak kabala na sardangan ti panagsugsugal ko. Gapo iti dayta. Kabalak mo ta na bugkawan ni bakit ko tunggal maaba ka. Isu ti pang ipapasak iti pungtot ko. Anya? Masimpit na talaga ni Saira, pare. Kita man. Iti day tangar aramidam kan ko anak. Man anusan na lata. Wen nga ron pare, isu pampanunuta kita. Aging gat kabalag, liklik ako ti agsugal. Ay, ikat na sayat. Ano kasta, pare? Ganlikli ka mahon. Akagudwa. Kagudwa. O hindi, kanayon nakasiripan ni Tumboy, Ay. pare. Oh, mapangkami di sihir, aging tatakadar, pare. Ay. Aging gat kabalag, liklik ako ti agsugal. Ay, ikat na sayat. Ano kasta, pare? Ganlikli ka mga minin ni Tomboy. Isungsung na kaday jay. Gusto ka, pare. E di saan ko pa yan nabarkada ni Tumboy? Saka mo ti agsugal. Ngamit kuy-kuyog kamen. Wanan. Isutin nang isuro kanya nga agsugal. Anthony. Nawanin pimano. Right. Ilukat mo diri daw. Sera! Apa nga eh? Awan mati sumumbat. Napanan nga iti asawak. Kuno, napandang nga tayo dyan datatang. Kun siguro. Napanda siguro nakiturog ijay iti anak ko. Tasandak ama ure sumangpet. Maturog akit din. Anto na eh. Itaman pa'y anasapa ka nga imay dito'y balay. Awan tatang. Adda ka di dagiti aginak dito eh. Madi, isama pa eh. Apa ka nga imay dito'y balay. Awan tatang. Adda ka di ti aginak dito eh. Aginam. Awan mait. Apay. Awan da ka de balayaw. Awan nga rod. Kunak no may da dito yung hindi, ba ko? Ha? Ha? Manakan? Bye-bye. Yan na. Labsan mi pala partin. Apay. Awan da ka de balayaw. Awan nga rod. Kunak no nakiturog da dito idirabi eh. Awan damat gayam. Kasta ka day. Ay, awan mau nantunay. Nauman ken ka ti asawam. Pinanawan da kaan. Anya? Ti kunam siguraw. Agnanayon nga agan anos ni Saira iti din naman niya. Ngam nagbidot ka iti dayta. Uray si ka ti anak may. Di mi kanunungan ti aramid mau. Isu austulaeng nga pinanawan da ka dagiti aginam. Nga main. Ti aginam. Ay, Nanawan na kati. ti aginam. Agiina. Dagiti agiina. Uray si ka ti anak may. Di mi kanunungan ti aramid mau. Isu ahustulaeng nga pinanawan da ka ti aginam. Nga main. Kaasi dalaeng iti dinam. Ultimo agas ti anak yaw. Iyimot mo pa ay. Tatang. Ay, ingka ijayan ni Tumbawi. Aguma ka. Tawanan dagiti aginam. Ti. Ay, ang gayam. Awanan ti aginam. Awanan ti.
natang. Ay, ingkay ayan ni Tumbaw. Aguma ka. Tawanan ti aginam nga agur-uray kan ka. Di uray pa'y da kayon ti agdan na. Salbag ka kay day. Bin Artu. Antoni gayam. Anyang iti plano mita pare. Mariribu ka na karod. Anya nga iteramida kita. Naminanon nga inawagak ti cellphone ni Syra. Ngam jakmat makontak. Anya? Amwak la kumano sa dino ti ayanda. Iti kasta. Amok ti pangsuruta kadakwada. Ay, amang ano nagawid damat iji lugar da, pare. Day tangaro ti pampanunutak. Eh? No nagawid da ijay. Mabutengak amang surut kadakwada. Anya? Apay ngay? Mabutengak iti katugangak alalaki. Sigurado nagipulong ti asawak. Anya? Muna Antuno. Munaan to. Ano? Eh, 13. Bridge Bridge 13. 3. Ay, page 3. Bridge 13. Baba. Nay, apay, Anthony anak ka. Awan ka, di panggap mo ama pa ni Jay lugar da Sayra. Nanang. Duan alawas ti napalabas manipod na gawid da. Ngamsi ka, adda kalat ta ditoy. Ang pampanunutak mo ti mapanijay, nanang. Aglakwak pa iti natanggaw. Tapno adaramata ka kwarta. Kalpasan ti panaglakom ko nam. Enton kwan, mapan kay tumanan ka ni Tomboy ijay sugalan. Saanin, nanang. Ingkarik iti bagik, asahan ako nga agsugal. Kan kastamot ni Tumboy. Ngamin, gapo iti day taon, naggado nga. Nagkuha nga iti likaw-likaw na. Ngamin gapo. Ingkarik iti bagik, asahan ako nga agsugal. Kan kastamot ni Tumboy. Gapo iti day ta. Madi, katang man niya, kastamot ng kinitumboy. Bayan man ni Tumboy, ta biyag na, tibiyag na. Ingkarik iti bagik, asahan ako nga agsugal. Taday ta ti makagapo, pinanawan nak, ti aginak. Nagbabawi ako, nanang. Kaya't kung aunusan ti pamilyak. Ay na, kamaudyanan na. Nakapagpanunot kamutla ang anak ka. Pagyamanak unay dayta. Tumbong. Deta dyan ko nang mapartim, pitchport. Pitchpur. Ne, sigamat pare. Wan pare, imaya kung dito'y balayo ah. Gaputa saan kamutan ang mauray nga umay ijay balay. Ha? Oh, kasanungay. Mapanta ka di ijay sugalan intun malam. Ada kwarta. Pasensyakan pare. Aginggat ka balak. Saan ako nagsugal? Anyo? Agang angaw kan sakit diya, Anthony. Pudno ti bagbagak. Iso pasensyakan pare. Talaga jakon kaya ti agsugal. Bentambleng. Bentambleng. Ne, sigamat pare. Sa dino ti papanan. Ne, nagdakil mo dahi ta traveling bag mo. Mapanak ijay lugar da Sayra, pare. Kailiw ko una yan ti aginak. Ha? Manumatan nga daw ajak ida nakit-kita. Wala. Nasayat mo panapanunot mo asurutin ida. Egat ingkan nga rutin na pare. Ang mga numaladaw kayo ti pagluganan. Ingkan. Ha? Anthony? Uwan bakit? Kailiw kayo una ni ti anak ta. Iso asinurot kayo. Anya? Apay nga pinanawan da, kasan kayo nagpakada?
Nagdandanagak. Diyak mo no, sa dino tinapanan nyo. Kasano ko mga agpakada kami kan ka. Kat kanayon met nga awan ka. Ken uray adda ka. Kanayon anapudot ti ulong. Nang runa no naabak ka iti sugal. Ah, Nasayaatan ti kasasaan mi ditoy iti anak ta. Awan parikot mi. Awan pagdanagam kada kami. Gapot tadida kami mo't baybay andana ng kantatang. Ken apaman a dumakdakkel ti anak ta. Ay maminsan pa'y. dumakdakkel. Ti. Dumakdakkel mo ti dumakdakkel. Ah. Gapot tadida kami mo't baybay andana ng kantatang. Ken, agtrabaho ak tumatan. Iti kasta. Addan tumat bukod mi akwarta. Tapno saan mo ako naan nga amin kat dawatan mi ken ka. Anya. Sera, pangasim, agsubli tayo kumanin di balay. Ikarik, agbalbaliw akon. Anya, Insardan kon ti agsugal. Kastamat din ti panaginom ko iti arak. naamiris mo, anapatag kami gayam, idi awan kami amakit-kitam ijabalay. Pasensya kan, Anthony. Saan kami nga agsubli pa'y ijay? Anya? Nauma akon iti ugalim. Kanayon apang panunutak nga aginggat kabaulak. Ay, May sa mga eksina gani. garad. May sa eksina data. Idi kadak ijabalay. Saan kami nga agsubli pa'y ijay? Anya? Nauma akon iti ugalim. Iti kaadak ijabalay. Pinampanunot ko nga aginggat kabaulak. Kat agan-ano sak. Ngam nagbidutak, Anthony. Naglablabas ka. Agasam. Uray awanan ti maisa ang abagas. Basta dalakit di pagsugal mo. Ayos lang kan ka. Anyat klasim nga ama kan asawa. Irresponsable ka. Aklo na kami na nagbidotak. Pangasim ta pakawanan dak. Ikarik, agbalbaliw akon bakit? Lading hitak. Ngam saan akon nga agsubli iti balay ta. Saan kamin? Nga agsubli iti anak ta. Tangkan ti ulom. Agbalbaliw akon bakit? Lading hitak. Ngam saan kamin nga agsubli iti anak ta. Iti balay tayo. Awan na aramidak iti daydi akanito, Mr. Lonely. Kasta unay a panagpakpakaasi kini Syra. Ngam talaga saan na nga imanugot nga makidin na kanyak pay. Kasta unay a panagpakpakaasi kini Syra. Ngam talaga asaanan nga imanugot nga agsubli iti danak. Saan kami mat atay makuna ang nagsina. Gapo takanayon ko mat ida asarungkaran iti anak mi. Kat nasayat lata tilinangan mi. Iso na laeng tasigon kenkwana. Addan to... Kat addan pa nagbuteng na. Ay. Kat nasayat lata tilinangan mi. Iso na laeng tasigon kenkwana. Addan amak na. Gapo kadagiti saan anasayaat nga inararamid ko iti kalabas.
Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Anthony. Anthony pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Sika ti ayan ti biddot, iso nga aganos ka. Agingga a mapakawan na ka ti asawam. Katag sublinto mutlaeng iti danam. Itultuloy mo ti panagbalbaliw mo, ta para mutlaeng kan ka, kan iti pamilyam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Anthony, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Ayun, tapos na. Alpas manan. Thank you manan kadagiti nagbuya ti live drama tayo. Da Ma'am Lovely, Ma'am Dayumi, Hello. Ma'am Marby, Hello. hello Ma'am Juharas Hello. channel, Sir Benji Rabi, hello, Hello. datan ni Kwan ni Sir Bagnet. Bagnet. Sukanot ti kada. Kapangan Primary School Eastern kaya pa. Hello. Nagbag nga malam. No, bigat manan. Oy, Sige, sige. tomorrow is another day. Yes. Nagpipitsa no bigat eh. Mm-mm. Natipitsa no bigat? Petsa 24. 24 nga talaga. Yes. Okay, bye-bye, bye-bye. Salamat ti panagbuyayo. Mm-mm. Kasla dati ako inananamsan niya. Dapat ano announcing di tangalonli? Inanamsa kami?